Yamo akwa Badwam TV Badwam dwumadie eso yede nyame asese nenso adekire nsroma fefe no ato mi new emieno stations ne dɔɔso wɔ memo nenso de abibia TV ne Adom TV nti yeda ase de yede hyase eye kase no ne som ne dɔɔso ne to dwa wo mu bi ya wo betini sitak 4 ama ban no say 31st May fi sabre ko 31st May so wante won mo nka ene wo mbekire wo mu bibi kakra yede honsam no ebebro na fe yabora yensam foforo mu abetodwa se akyerkyerefo ya won mu asom omai sompa aban de won mu ka be 5000 wodo mo ka be 56 million Ghana cedis akyerkyerefo age wa home be 5000 o se etua won mu eka no eno ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra. Uko Go TV a channel no ye 119 DSTV ye 280. O YouTube a o search Adom TV Tube. Ubenya ye eni dwumadi nka ye. Medi e de afia amankwa tamaklo. Afia ni DMT said en stem ni chemo ankasa etie. College of Education Teachers Association of Ghana ye trying to say sitak. Na wo mo se free sabre ya kokosi 31st May. Abano ehwe na compulsory arbitration award hu hyehyɛ no wonfa enye adwuma ntesa abano anya san hyehyɛ no a wobɛte won mo enka wo mo president Prince Obenhima ene won nsentwofo di nkomo a wode nsemi etudwa yɛbɛkae sɛ nansen yɛde ani hwɛ ho din a etumi sɛ wo ma aban ayi wo masi ho sɛ wo mo entoto ye noma ne ka ye niye no boapaye ne sɛ so wo mo ye no wo mo nye na say any fair GTech friends fair wages meeting online meeting no na prank of hobby na friends GTech for ewo mu ebi ekopie mu say GTech for can say omo de enti a omo implement ya de ne yese omo pese omo ede staff audit na omo aye no na mpo the letter bread fair wages amo pese omo ne fair wages for isia na omo timi di hu nkobo na omo tenetene ba bia oso omo tenetene ansa na omo implement ya de no nyame anim se fair wages e kan pay so omo kan plain full nye plain fa so omo nsan kan letter bia free GTech na wo hwe nyame anim na papa ya anopay wonya ne ba bi ko wa ye adwuma nipa bi te se Mr. Albert friend se mensa bekwen se asamando we bia benim se dem hwa we ne saman e wa habi ekon emaye nipa bi se se nko nya omo sika na nko mo de se omo ho yare wantumi nya sika Mayento akase no so yeguso aye wo akyerkyerefo ne won musun ne won haw mu me ka say won asom omayi sompa ya won dodo be se 5000 wo wa humijie mu no aban ne de won mo eka ya wo kyerse January de kosi December 2020 no emu no e wo se won musika bi aban ne de ma wo mo no wo mo nsanya nkan twotwo ni de Ghana National Association of Teachers nat Owura Thomas Musa ene de sansemi eto Adom TV kase etwase ya dear friend say lump sum aban etwia ye ema wan a omukọ retirement between 1st January to December 2020 won say samre no ene ye free PNDC law 247 and about the new pensions act and a new pension rano 766 ya ko ba sa won a etwia won senate twia won ka samre no Skana di ma woman, eco two sin, ekaka, a two sin, and ye are buying a share, but say a sinner, a bear mono, a buying Bebomodian say over Momon Saka. Now, any pana ye king kind one on bears over 5,000. And ye always can a scanner, a buying any bar saying for Tria or Macano. Now it's approximately 56 million Ghana cities, 56 million Ghana cities, saying for Tria. 100 Ghana cedis between me at top best 2020 who same 100 Ghana cedis and then best 60 Ghana the 50 Ghana who 100 Ghana but in your may beat me at all I am 50 Ghana because in your man why they be a cost yes so you to me say the value is the same maintain a say any many me in she
President at the National Union of Ghana Students, Daniel Obencheme, also the ato empenifo anim osre ne die mu a sade o man ye nwomasuan hyehye no ye na manyonsem no hadwene penifo nsi agina na niema ombetumi aye beboa ma adesua ne adekire agina brane nkeka bia mamu we sise bia no kebeboa pa Adom TV etwaso eni kwanse de amanyosem ebe hye ye na adesuasem sa amanyosem ketahye ne proye ba yadisuasem a ese bibia wo mamu because majority of mabu na wo man ni mu nyina bebre na ye school for nti ye stress ye ni kwanse ye politicize and as ye de amanyosem eba adesuasem because the National Union of Ghana Students akwa ekubatanku a yenso ye hwe na adesuasem so aiden etimato nti de stress yenyi amanyosem free adesuasem on se Ghana bibia de amanyosem ka ho but ye stress se ye pese etumpo na se ye pese mabu na wo man mu etumpo drum pempenso bi dia na se ye yi amanyosem free wo because na aban bitimi ba modern toto ye pa egu akwam se adesuasem bitima sesa aban foforo ba na amanyosem ti no wayi ni nyina egu fom because onim se so wotoa so aban beka se aban foforo etwa mu enyuma pa na wotoa so odi ni nsem etudwa ewiye no osoafo a ono na hwe adesua eho nsem eso Dr. Yao osei educhum enso editudwa. The social transformation is happening and it will continue to happen with dedication and commitment. We can have a nation where there's equity, where the different ethnic groups get the same platform to transform their fortunes and no disparity between boys and girls. We want to make sure that we are creating opportunity for all. Youth organizer the mind this year Manyokuno war as Sunafo North Abaton Pesuano so wa Fumantemo ye so wa Nicholas or the ato party manonym tituni mebunu pa say a year limited registration exercise ebe koswono or her so do humbejimu pa ne to me aboama afia bato na koyi amao 7th May to 27th May Yabaya limited registration. Yabaya limited registration. Omwa registration na etwamu kono. Omwa ntimi anya dan anya bi no. Ene omwa afena sa amre omanya 18 years no. Omo na sa amtam ne yabede yabetwire omudi. Eti yabesra youth bi a wa bia se sasa abre no duru so a ye nyina ye nwura fiefiem na ye nuanom na afena omanya 18 yenuanom na emla ye twire din atwam no mantimi antwire no ye nyina no omo nkasa no omonya de omutimi atwire omudi eno achi ena charity gardener wo ye emabunu dom frefo emendi samanyoku no ewa hafo mantemu ereto mabunu nyina ani mu se wonfa social media so emonto a emu odene pa emendi samanyoku no se de bia wonom ebetumi edi nkunim. Say no elections and say ya win no I change enya first the any bio say social media ono no win elections no lose elections enti ya mebunu ye say fire phone na de bia ya sore no pa first na ye ne say be fire phone sa phone kro na mo me mfa nya adwuma ma NDC sa phone kro na mo me mfa nkonkode ma NDC so sorry now show phone so na wo say obi a tro bibia e kutia ya na so a tro bi say e betimi a tro yentimi tro Mayenko yendi abato mpesuano so MPP amanyokuo no supporters mu bi se wombonjo so the decision no a anadwempo no anekefo wormafa ewo yendi parliamentary primary tokwa na se basabasa ya ekoso se nek se owura Farouk Aliu Mahama wono a ene won mo mrahye bedwani a wopre ewo afia abato mu no enya de se wo mobojo so fi se wo nsam a wo kan ye na enye no na mpanifo eti. Not only did Hajia Abibata respect the decision, but she also called on us as supporters of her to accept and respect the decision in the supreme interest of the party, even though officially NEC did not communicate their decision to her as an interested party in this whole brouhaha. We, the supporters and sympathizers of Hajia Abibata Shani Muhammad Zakaria, wish to make it clear that as we respect her position on the matter, we are not happy with the decision.
wɔsan de to dwa sɛ ɛnyɛ ade a wɔn a wɔn wɔ san patem hɔ no de wɔn ahoɔden ɛbɛtae Farouk Aliyu Mahama echi sɛ wɔn kɔdi nkunim wɔ abato ɛbɛkɔ so December 7th no. I repeat, we want to assure all gathered here that the incumbent MP shall not get our support. He shall not get our support before and on 7th December 2024. Adom TV Badwam kase na uguso ehwe no medi afia amankwa tamaklo ye toaso abawra ye ensomfoforo mu a Africa Center of Energy Policy ye twaniti ase eseponso womodo womano atomu bi se ne ne mekeka kro no de isi jadwumaku no ewo se ye pe ankrankro bi nso eka won bata won hu se be ya adwuma no nyi ensemu na wormo echeche won kasa mu se koba se womo enya obi a wonso eye adwumakro no abia ene e womo customers ne dodo no ano ebetumi abo womo a oni Adom TV kase edi nkomoyi. Experiencing it one way or the other. On a personal level, last week 4 nights out of the 7 nights I slept in darkness and in very uncomfortable heat. So as consumers of the utility, our experiences, lived experiences, really trump whatever narrative is being pushed out there. And the current narrative is that there is no doomsaw and that the problems are localized. But I struggle to see how localized problems are pervasive all across the country. And it's not only an Accra problem. Kumasi, Takrady, even in my village, the problem is there. So we have a problem that we all have to agree on, that we have a problem. At least the PULC has come out to debunk some of the earlier things that the ECG was telling us that, oh, it's from our transformers and all of those things. They said it's not really true. The real problem is that we have plants that are available to produce power, but we don't have fuel for them to produce the power. Abaino abonichimo po se sikasamo ntutuye biara ekoso ewo yanyina ahoden enumanumu no womo ebeda no wadi obema hwehwemufo nso ahwehwemu na ne ekoso omu bia nso yate ase eno nso nsamadu dwano eni. The cash waterfall mechanism, which faced some challenges, is being repositioned to deliver and to achieve its objective, to bring accountability and transparency to bear on the cash waterfall mechanism. We have started auditing the cash waterfall, and we are also required to publish the findings from the audit. We've already done one audit and we've published the findings. We are going to continue to do that. Kania dunduma ekoso ewo mai mu no ene wodi tu dwa se ade se ha adwene pa senti aban eye de obetumi biara se de be ya kania dundum no etu obetwa na nchi bia Ghana fo nyina ebi hu ensesaye. The current outages is quite disturbing. We are not happy about it ourselves. But the problems in the energy sector have accumulated for years. We have addressed some of these challenges, but some of them are also emerging. And so under the leadership of His Excellency the President, we have agreed to a number of measures that we have started implementing. Our war achim asene nana kakaria pau from pon eni oba penny na nafia kese wo otoso emienu District Security Council, Atumodan Police Divisional Command, and a Ministry Share Chieftaincy so. Any aban penifo, or Moma Bombo more den Emra won crono emo sabeya, attentine, any assumed ye fan into my pefra, the anti-man and anonymous din semi to John Adom Cassier, et was so.
Achem asene hene na kakawia pe ofrimpon ene ne ba hema na afia kesewa e de adesredi ato Mensini Security Council no achem odan Police Divisional Command asuye ehwa ahemfonsem ene aban animu se aiza otan ene omde sa de mani na me dem tie ka ama wiasi na ate se me dem ni asare ni e se kizu ana emi na ba ono so ni asare ni ma no mu se o kira no mba be pamye tra impia emu enkwa President Kuba was all die be die. Ochina Kunia. Na se basa bisu ni bi amini kunu. Metia na America because me tiri sa no bi me kunu kitia. Ebe amini asa ni. Adom kase na ohwe ye to so dia na ofre no aba se ene Ghana ni dihye bia ubewura pomodin atena ya na wabusebisa emu ensem eye patient charter no ne uhia efri apomodin dwuma yedi ne ho ene de ono so hia ede fri ho nu a wode ma wo no de na eye ewo ni padua mu no eye niema ahodo bi a wo so kɔ ho a wotumi bisa we num nyina ho aba behia nyina gina se ya tre dura ma obie na so bekom no na nya dura wo se yede ma no na afia akachi Adom TV etwaso ede kɔ ho a mankasa mutumi ma me se mi yunti no ebo a me de kɔ a no mankasa mama me do na no yenim hwe ne ne nsa ya tra ma ye na ya tro se num we ya nopa num na ewia na ye num yenim hwe yenim ansa doctor atro se ye nkonum ti efi se ye na ye num. Medical doctor was science where clinical pathologist Dr. Isaac Newman Asa esisudua se anyonkofo da yarefo ene apomodin adwumayefo ntem no eyade ehu hia pa the sent wodi ato manfo nyina ya wonom kwa yaresabia kɔgye arehwɛ animu se wonom kwa yaresabia ema emu wo hu se wone doctor ni a wo hwɛ wonom no ebedin sawoso hospital it's a relationship there's a way there's a doctor nso me and a nurse and a pharmacist and obi hospital so me some relationships see a boo as also a man who so men so just talk to the doctor about it na say the be seen as a one car that's a doctor ni ma on to me and sisan as on sisan na say okona say mboya be ma woni njiwa to me obi foforo akasa wasan kato aso say sa patient charter no eya akade bi ehu hia pa isan say ewo kwan bi efa so edi dwuma abo ama yarefo no enya na yaresa entem so whatever it is walk to the person konipakura and I'm no so busy here what in nkoka the obe cancer we need hospital na ngasa e wa arrangement omo akwan omo de atoa say ombe boa e wo ekwan bebre so e omo nkasa still we need one then ubetumi when some of the regulators na akasa so that we better. Mayinra no so na Adom TV Badwam kase na hada brema kwan na no pay mediasie medase emrani adaje a wode hweye se wo kode Awurade mfa nkomra asomdwem twen na the bonkrata no ene online stories no ay krado wo kwa wotimi hweye live on Facebook/Adom TV extra baby abedro bia se go TV a search 119 and DSTV 280 or YouTube nso a wo search Adom TV 2 ubenya ye sima ba mienu miensen me kwaba na fe yatwaso ase yamo akwa ba biem Adom TV Badwam dwumadie no eso yeda se wa fe ene dikan ya wode afidie no ato ha no news no ene yawie ni sesie de edu so no se de bonkrata no tie ene online stories no ene de bro yeda se da se papa pa ne yeda Awurade nso ase se adepa enstroma fefe ade chiemu yeso ye kan tie asefo ho ye se Awurade no ase ono ode yan ahye enemu no ofa ye nkwa wie ye pa yedi frem ni efie bem yebusua kire ne bencheye ni adofo nyina Awurade hu obia mo botiti no wa wo hweye Awurade nkoso enhyehira mo mo online hweye Awurade enhyehira mo ne mema no wo mo ye nnwuma no ahodo no bi pa nte ne manko na abehu yen ewo ha sei na abnapokua ebeba de mpensempensem mo no ato aso hye no nso sa gudie mo nsem ebeba ero kese edubuadi
e de bebro na fe health tips no so wiki mu nkomo vegetables and nuts uhu Dr. Nuako Sadia na say eduane die mu kwan ya ye de eduane be say ho yade ho nsɛm ana na wɔtwe mu nyina no Dr. Benjamin Nuako ene ye eka ye wie pe ene ye benada mambo atema nso aye krado de ahosepe no ebebre bra ye ho besepe ye na fe nkomo ahodo bi mpensempensem mu nso aba wakwam ti kosoa na ne ye ntena fi say wazo ye ye sha se de amamo se de no a ye bie phone lines na bre no so ebese bie na fe mu nso yetie mu no mu ensem ye ni gye mo ho pa obi adwenkyere ene se ye ma de bonkrata no online no mra na fe ye wi ankomo bi wo ho a ye de aba be me na no pe ye chia wo ye da se mo adwenkyere no mu bibia mo ka bia no na ja ya fa nso ne ye de ye adwumantie ne ye yen hyase mfama mo de bonkrata no ne abeka yen sa no pe daily guide eno ne ye de hyase wa ha se de nra ye ball mo amane wo yen kase mu no aba wo guide ani mo ha eye mfimfini mante mo maami abesriwa 80 years Ghana ni de hia wakodi ne dwuma ewo US abrochima mu na wabo man Ghana mu na se ne mpno se ne die eni brenti omaku maami na ne cars mienu wo ma agenti suspect no wo mo emfoni de ni mo hase ya aposifo akere wo mo nti ye kire wo mo no mo confess ye se wo manu mu se yampa on ne di se we nti 80 years na wanya 70 na rade di du aka ho nti ye nhira nko a eno woko mentowa kranketwa 25 na wo 25 wona nankanzo hey enkura bomoni so hye delegate Bokrata no na ebo samane no and afei Interpol arrest warrant for jail ex Maslog boss nentima me sadinam tamaklo ationu ya abeto edwa se wabo manyi eka asam no won madia menne ho atemu no aba se ma me di fonti yemfa no ntumo 10 years no ni o my Ghana mu eno nti no ban lawyer penny enso aye hyehye se e wo se ye the bench warrant ekofa no efiri baby owo no no bra besom nimfie du no esom nti eno nso delegate Bokrata no e de sama ne bono nso aba na fe mampani abede kire Dr. Mahmoud Baomi a wotu franka ma MPP amanyekuo no nso wone education for Asia chas ai Asia ya wo mu adwendwene free SHS no de no wo betumi aye na etumi adimu niema etosini wo mu yensiesie nti enu nyina no kasere mu nso no what says here the Bramonti delegate nso de aba anope and afi kane PPA boss enso ya discharge no ya yebesa de no aba dakemu ebiem ra ageni mboaten agyi nti eno so kopay 6 ade Bokrata delegate nso de aba na animo ha delegate asia ha me hu owura Alan Kojo Chairman ene supporters edinachi afrantofo no na ayarahosam sebe 6000 abandon Alan's movement na womo MPP for ene omko tai owura Alan ne afrantofo movement no achi nanso ene no omasa akoba ka se da bi omontumi enko no mo ebiemu ya yese MPP parliamentary hopeful wadenta ura Alfred Abibio Kumi wono enedimu akotene panti wono ese debi omo babak wontimi ne afafanto ne nyadwuma ena ewra wanya mfieduonu ensia Abdullahi Zalia yade na tomu 2 years wakowie obi ba 1 year enti no obi ni madwene woni tirimu obi nyem ntete no 1 year ne kofa no nti ya kire no amasese mra no ene ne di delegate Bokrata ama ne bo ano pay wode eba yenso eno no afi Ghanaian time the Bokrata no so the Abasa World Bank IMF spring meetings in Washington DC wa wani tua yenua bema Judiciary afekura so epiem ho se Ghana's economic gains momentum towards stability. Finance Minister Dr. Mohammed Amin Adams and our day and semi to justice say no eniema esisine na so niema kokoko yi yesika sam no ejina yi ba ti ye bom pa ye se bejina yi na modern ye kra ye adwuma echi e ka boso me kra na nya bete ti se no me ha no kwa kogina mabuno no so pa seriously me to wa na me yema hyeme said enkosi da bay youth na eba ntitru ne memu ano
minim say binom de omo ye lazy ba ye wo binom a omo ye so forceful omo ni abre pa omo de si ha na apem says nti se niam ekoye pa na your graduate bebre we school bebre nso omo tifie na still ye da so ko school nti omo ko school na he na omo mfamfa ti ye strempenfo se mo se economy no gain momentum dia engane ye na employment no so enkoso obi anya adwuma ono abo enya sure sela la bia bekoso obi afem because obi anya de oye comfortable obi amesere obi ahwe nti mo anya me adom mo no mo ncheche mo hye mo moaboa obaburu bia hu se sa nipa wo focus ye mo awo mo omo so aye omo ho ase me mama ye me papa ye ama me so afo nso ye ne omo nkasa esere mo national service for musika na lawa no eni no wo wanum enwene se udidi wo mama ho untua light bill untua water bill untua rent into we okay di sa sika no udi twa wanum de hihye nwia kese ne ntade ne mpaboa kese a wa wo hwe obotomu a enye no is your keep be na from no ente hoda Ghanaian Time Democrat no ye beto asa nkomo yiso because yade a ha madwene eno ho asam eno no na fe VIP outlines education policy proposal to CHAS okope 10 at Democrat Ghanaian Times de aba niam betimi aboa ma nwumasua no ejina ne na so eyi on say news president okra kan nwumasua pa de ni kwanse ye na manyosem kra because e bani say na enkra no na affect wo mo party we ba na adwene nko nwumasua ho we ba esro na adwene e wo nwumasua ho mi was ye nyina ye focus ye ba akọ de we ye no ye beto so okay na wo so de we ka ho nti ma me mfa nka ho a I don't think say bibi ena no so enye wanimonyam enye o party no mfiri ho da bi enye hwe ye no politics a ha dwene ene bi kotere e kire na enfie bi no bi ko 4 sa esa ha dwene pa nti oso afọ hwe nwumasua so wo ye ade wani so ade hu no obotaye ne se amono ne standard ni bi beba ha na se be ye bedu ho no on se ya na changing ene ye na edene nti papa ye nya ne kakra ne mompa ya chechirefo ne omuhia ye mfa ma won books no nkra ne nya ti up to now still textbooks no samai eno so ye problem ada ne ye nwie ba kwa ansa ne ye nkomie no omia ye nya ni a ese ntumi muam mmofra no ewo mo adehia ene wa adechire mu na behwe anwasem wo pay 3 Ghanaian Times hey 50-year-old man was a man 50 impregnate 14-year-old junior high school student victim sacked from school copy 3 na kohwe 50 years where your nana ubetimi awo no but your nana esi kuani bi so you can imagine kuani a wenye 50 na pomo den papa esi ni din de kobi no ano ono mo enyaye na ono the authorities of South Lane Lakeview School na za okaswa ga South Greater Accra ya esromo na nkra na abaromu miamia pa uhu 16 abaka so be 20 omono so omono latogin babies timestro e momo kefs no I attract too much papa 50 there guys you see a dose same may te ma pop na wo so ana say den tina 14 years akura junior high school hwe man nko wa nyem na ka ho eno ene say esre mo hye mo so ate so ho so man do so ahia na obetua kakra bi ise we ya do betum free ya do betum eso odam info need da hantunya Ghanaian Times ano abehwe no kwabrane hwe na beti pa so the body na course so dia akura due because enye betesa Daily Graphic the Democrat anu so edin sam na mabobo so obie no asa abaha former PPA CEO pleads not guilty to fresh charges Jenim Boatineji na epachewi na Education Minister okope 16 and 17 North records high free SHS enrollment ukostment ifedwa omo free SHS ne die omo tiase aboa pa free SHS ne die eye pa because kebi enkenye no a kebi abusua bi omo nya graduate bi
but just that a bit more abuse no ya ye ni free nti je se bia ye nye ni free ma no there be or any free se fa ne breast school but near ma wo ba ne de ehia de ma me papa say won so de ma but eno anze esi free nti no wa won atiko so obedi die ne pencil ne pen emfa no ho ne books emfa no ho nso ye kakra ote ase because nka obetue fees nso eno wafa ti fa ne breast school ma na aduane bi mu ko school ko mu ni di breakfast ko agbo won aka say de ye fun pan sha ba ye esa ko akora ne ye kira na de akora nkom ti awofo ne abatan no yenso yenye ye famu die kakra ebeye yie na ma akora no mo nsua de ma ne nka say e free anti wo ye ne free a keke ya na ne ma bi e free bia na ya abuse no ti mesre mo awofo mo me ni na ho yenso yenye ye famu die sa abatan na emoa na sita news no so me de bremo omama abina from now to 31st May abantua wo mo allowance no de wo mo hia no implement ma wo mo se be ya asumdue be koso na financing electricity water extension consumers can claim refund PURC Dr. Ishmaelaka executive secretary down on the kasei yesi se bia wo fie wo twe kane na wa topo no mu ne ade a wutimi claim usika no electricity ho a obetumi age ana water no wa ye extension a obetumi age ye bom pa se be ye adwuma nti ye ho asem deligraphy do bokrata no na wono so de aba anopay na wadaro mama memie phone line si na won so eja amenye online fa cheme ai mama phone line emfam nti me ka online nyina no obetimi afre na won so aba so 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 kania na dundum no ho ne te say eno ade nyame adom at least me da ma ade chin ate me nya light so I was happy na me refie no me bibia fast se be ye meto me kwam so na no odin eno na me bisa asem bi se light na ne natural air no wo relation bia na edum na from e bia ma she ba light ba ya na from e bi na mu edan keka bom se no de ade a enim de form kire ye ne hwe na ne ye nti ase nti esremo o me timetable ye mfanye adwuma eno a ne hia ye se obi huna obehunu ne ntoto ye onim se ne ye bedum no nti eno an wa plan ba on announce ne edum na no pa nti edum na no pa sa wo expect se anyum ye be so no sa dam ama ade ache ade benya me first caller wa ho no so Yakubu Abdullah no pay ye mo ache dase so hoye Yankopon adom be me na no pay free free he traffic in Tamponof pacho yenti o but I had a nyina kan no jina so wo ho ejina so but ye de nyame ase ye mo mpa ni nyina so de bia ma ene mfanya adwuma ye da sese wo afidie na to Adom TV Eda se pa nti ofofro nso ebeba wonya ma ye ide ye say wo adomonline.com no 10 dead as Navy helicopters collide mid-air in Malaysia. Wow. Radi hu yomobo. Ati wiem hopa na yese ya. Ona tim fom se ya. Se de ba ko bi free Kuma se bank na ha. Ve ma kwa ni du 2 years na sa na de na miom ho. Me say, "Hey! Papa to boy. Hey, I am here. Doni bitim. It's scary. Obeda waka wiem ho. Nyame yesere mo pilot no. Nkofo akoma nya sa BP beba. Ame nkwa ahoma no so, Eriko ahoma no so. Eriko, anope mo ache dase. Be me na free he. But I'm free di akbel ki free at microphone. Ache microphone. Yo be ma yenti o. Patro yankasa wo phone no so. Ti say delay ye patro. Patro yenti o. Yo. Enwade na eye kakati a odi kai ni. Enwade na eye ni na so kakra mai. Ni na so kakra mai. Ya odi kai ni. Enwade ebekase ade na eye. Sa. Benyame ase pa nti mo nza nya tro na meka hu. Yedum yenum so a ye ba beka. Amefa fatao nso ahoma no so fatao anopai ye mo ache dase.
Morning, sister. Beme na no feel free. Me pacho me kasa fet no the region Kumbungu constituency fatao Kumbungu. Wow. Okay wa. Nyamisha papa. Sister nyamishira so. Nyamisi yanka no kore ho ofe. Wanu ye me fe. Nyamishira o pa. Me da se. Sister. Na sanya dia northern region ha na ye kakra. Na tene o kano. Omumma ye timetable wo ho. Ere ba ya bia ende Kumbungu constituency ye badum life. Sir. Amase tamale ye badum life. Kumasi ye badum life. Na komumma ye timetable no krampo e betma boy. Sir, no correct. Because enye sa pa de e wo ha na edum. E wo ha na eba. 1 2 3 na eba. Na one say last week ne de na life no kran na ebo na nim pre sa wo ho na edum. Wo ho na eba. Wo ho na edum. Wo ho na eba. Ende sa no emwaye. Ende ye srobo. Omumwaye pa mida Nyamisha waka odie. Yenko kumase. Hello. Odo lo ure TV na maye sisa kwia. Lo mame wa. Lo no maye kra. Okay. Mo Nyamisha obakwia anopai kumase bro no be na we. Lo TV na maye. Oh God. Sacha me we dim. Oh, akwia lo TV no. Ni enkasa mpacho yenti o. Pacho ye. Ame pacho ai. Isia. Odo. Me pacho last week na me be Kumasi ba me ankasa me wa Accra. Na no kwenya me anim. The whole of last week yan me ampama de ba akokura. Oh. It no kwetire life of sa na de omo ye na ho che na e de ba oman ni so. Sa. Esa ya mediane ena ebo yen no krepa adepam fo yen ntimi nya adwuma hairdresser fo ntimi nya adwuma electrician fo ntimi nya adwuma enja nya ho che na de ba yen ya ho kire obakua en fa usi ha ame fa last caller Mr. Opa akua me da say na me shira me last caller ni odo me mwakwa Badom TV akisi me ya sister Fia ya da say be me na yentie we na elembele hoboko de Pangasa unya be ma akisme ni se kwa wa. Aha, se hwe kwa mo. Pato yentie. Safia nyame anim ni laptop ne de oba se hwe kwa ya esimu 24/7. Oh. Eno da na no ka say me kra lat eni ho. Oh. Eti mi anka se me number po na me de frem. Enye. Se be bia me ka me se ajo ni joba ya de ya se enye. Nti ya nso ne ya ba nso ya de o se ka se enye. Eno ano. Ya laptop no mo ye kafur nti wo fre de kura ti me say. First need the timetable at home, and to the time so betum like. Now what more for it come? Into yet for for last and the quality and no case a laptop and yet I kiss me, Madam. Yada say, Papa, Yanfa course in Sia, Yania Somo pa, Sir Monsmudum, Ashemu, Radon be and Comrasum GM, Samrano Asson, Badwam.online.com, and some who will be so ego, your news, your programs, are who doing in answer, your sign editor, to win your bra. Call log your adomonline.com. When you send via audio, via video, the pictures be answer. Yeah, the Bromonidium, I'm in fancy here. Now, good day, Monsem, Erica said, what are your cradle, health tips, and all ebebana watching como vegetables and nuts. Yenny ye, Nintibe Mua, ya pomode, Madame was say, media fear among qua Tamaklo. The Badom TV Subi Memrason said, yeah, good day, Monsem, Browsago. Can see. Badwam Jumadie so 7 o'clock so there's a fata cell no pay so ya boa no na ya de brewo Sergio Manacho Bernard Paribo Twemi producers keju anagasa ni Erica Siedu Bua the game park Adama na ode yesi akonkon a ene sam no eba game park ya pick 1 and pick 4 game a amode aba number bia osora no pa na account na kwambia so de no atoso anti me beba na me director hiding komo na o che me say there anopa ne 2 times a week let me say 2 times a week. And the infantry, it's here now, game pack 2. I said 2 abo. Aha, pick 1 and 2 abo. Now, for the other week, you know, 7 days in a week. Now, I be a pick 4, so the 7 baby count. Now, by Monday to Friday, 5 days, or no bit mine 5. So, now, for be out in the bed account. Now, well, hey, now, for actual. Now, game pack, not just a abo. One sanity, and see, you pick 1, I know your number back, and you pick 4.
The onsenete inti yeah star 946 hash I know you the golden code go for the disc go bottom na oko play store na app store wa download the app no na wo de wo ho agimo and on cha gamepackgames.com on my website no 9 a.m. 12 and 6 p.m. benya konya disc go bottom what more mula more power na game pack for na come wasama I'm okay home here in some idea bro kejuaran kasani Erica Siedubwedi e ba sha serie fi Italy and Inter Milan champions of Italian Serie A Amaje Scudetto no with 5 games to spare. Yeah, Yana said amone wamo rivals AC Milan de boss so bom kam ginu mo team back na ya AC Milan ye say ompene ma yen ka say wo move ho na beje league no. One ne boy ne share no je so omo ye de obetumi bia but fa na mfa ye be wie ne show red card rough omo ye no share derby tiana eno alden pa yen ko wura mu hwe se na sa game no sikoy. Right, number 20 for Inter Milan omo AC Milan chibako and ukopi Juventus de watchim kra Juventus wa jaji this year na neman ko last year na Napoli na champions this year AC Milan and to me anya Inter Milan budget with 5 games to go rest on the table no AC on top of the table Inter Milan with 86 points AC Milan is 69 as what mu ye pa and of course Juve Tosumi and with 64 5 games to go and Bologna age 99 so to me ball Ninuya Roma after so qualifier in the Europa League no mabage na Roma no mo na nda o kra bona 3-1 pa ma na nyasam keto akranti de course so wo eno game ni mo so no another league ahodo no so games ahodo so eba so na be pie mo na matches ahodo be ba so in England hwenimo say Arsenal and Chelsea so de be boni nya small matches Chelsea for nya lan ka match ye mo ne but say be boni Arsenal will be so to me Chelsea then da okay there so Coppa Italia semi-final Lazio ni Juventus be body ne enti no so ho asema no hya ne so mame Lazio versus Juventus and on wasem no now if you want to make mu ofie ne hwede yekoso Dreams FC abodwuma on watimi akopie mu the CAF Confederation Cup semi-final achimi and Zamalek abo 0-0 and anya de na obi ahwene mu no sanse Zamalek ayo telepa wo aye Africa enti wo ne kobo na abeyede more so say Dreams FC and first attempt in Africa. Now Karim Zito na head coach at the Dreams FC in somebody to Ghana so no surprise with me coaching draw our Carol. Karim Zito on coach about Dreams FC was what we saw there was fantastic. Fans ne bama na ya kono mu nyina yom white the park no to kim sa anti vimpa no motimi dia coach draw ba no ye say on Sunday Kumasi Baba Nyara Sports Stadium Ghana for be ko show ma na ehunu na Zamalek ifui aproma toncha kopium final bi Tiabesa no so besi akọ na no ana chire mu sekwan bia so no mabodwuma won pini omo henra no bepi mo Kotoka International Airport yekohia omo na ye ne omo atwetwen sa enkomo president de the Ghana Paralympic Committee Ra Samson Dean and in some net to said the next National Paralympic Committee one more elections no wo gina den say you have to no so aba mana be di ekodenim Ministry ni nyina ta omochi ewo mujumedi omoyede omoyi enunti ye ni age. Yes, I'll contest for president of the National Paralympic Committee for the second time because aduma yi ekwan faso aye bobra no we run a business and also there was very also ko aduma e dey adwin e dey run association diska na ye so call the congress there should be a reason. And the reason now you're free, no, munina mahubi. A B is to make sure that associations now, Abba Bebre now, or Munhu baby or more, Edo Mutri Aircono. I binum so the constitution, you know, almost say, a son said, Omonia part of 2019 Congress now, elected minute, no. They are not supposed to fall under NPC. Does it make sense? No problem. And they are mad opportunity. On the 4th of October, which is 2024, 2 weeks after the Paralympic Games, you know. You be Ghana ha yin never ba, baby obi a ono obi a ba tranakuma. Na ya campaign, near to aba, near you president, near you vice president, near you obi a ama yin na bit myself. Another term, I know so after United States Paralympic Games. It is Sam Rano nene, etimi ba ya be hihye ama obi a mu se. Emre bia ni ebeba ya kase yekoto aba wo be ya adwuma 2017 2027 ni ayi wafiri ho na a new group aba na fe no mo kwa pen paper da bi yesi be ku games na. But in some way to draw the General Assembly, the Paralympic Committee. Now, the Deputy Sports Minister, Rivans, Osebo B. Sokoho, about Paralympic Committee, Nabaso, say, I'm a General Assembly, Gidigibia, and see.
ministry ni nyina ta omochi ewo mujumedi omoyede omoyi enunti yeni age ebemma sa disability sports dede ne ntokwa kakra na wo montem efabi ne fabi this general assembly ne no afa kwan so aye nhihye ya enega na nyina hunu disability sports omo ye in charge the gidi pa yi minu anamo aka na omugina court ene ade no enim se dwumadi akoso omo tibi omo nso behwebi omo nka hu se dodo na omo ye de eba ha na ye ministry no ye de ye ntem gina fo se ye behwe se asumdue beba na omo ye rifle popular omo ye disability sports no ya boa omo ye no ma ye adwuma akom ama promotion and development of disability sports no nso aye de akoso. Right, Honorable Bobie na we Deputy Sports Minister Ninsamode to Jano Game Park me kan catcher say star 946 fa ho gym nkofo diska gombo tompa yanko enim ne nkofo ensem foforo na anamada wo kuma se baba nyara sports stadium koroko share summer test by go to nil through a penalty abebreda gidi se penalty dia the same data by President Latria ne wabode abadwuma na penalty say e twa say e bo mo hwe ne abotum summer test fans after the game in some to biachim so mo dwen wa mo ntia se kra Sabi. Etumi nya good officiating. Obobi ano. Yan forget say oya kotoko. Ana so oya heart. Certain kuto bet player. Ya be dream say siedu. Opposition Ghana football onim. Ama Ghana football ko nanim. Nti say e body say team we team ketwa. Ye body tia da. Ghana football nan ko nanim da. Tem bia e beko tournament me asan yachi. Because officiating ni nye. So ti ase. Nti say e body say ye nyina ya boka. Samata say boka yi. Kotoko but the same caron. Heart both same caron. Until say you told the same diesel. Nasabatas always cast up Africa. Allow him to go. So just here. Mama am putting sign because the player about to Kotoko, a beard about Samatas. But I chance when you're about Kotoko. Chance when you're about Samatas. Chance when you're about Sat. Obian to be a so just here. Yet the still can start Samatas. No, Yabubi Amwa. So just into Mama chance. Momonko because dream says the people do Kotoko and come sign. But the referee decided to do whatever he wants to do. We got a clear penalty and he decided to officiate on where his paymasters is about. You see, Liga, we are trying to bring back the game that everybody is talking about, bringing back the game. So you can't bring this officiating. Well, look at the game, how we possess the game. If Kotoko really want to do something, then they should prove that they are capable of what? Moving out of the relegation. They are not. And this team is coming to Takwa, and we're still going to work things out. I will be in Takwa to make sure they lose, and Kotoko will be in relegation because the boys are not ready to the task. And I'm telling you, vacuum creature, evangelist Isaac Aqua, I will be in Takwa to make sure Kotoko lose their next game. And we will tell them that summer test is going to Africa, and we will tell the whole Africa that we are capable of playing Africa. Wow, to some others fans, some say Korokone's game, Momo making sure some Belusu against Vidia Manti. Next game again or Takwa, ebe welcome yo, you better say far. Some are still on top of the table, 49 points. Almost on Major League, you know. You better say no so to me after near the Enra. One outstanding game at Basso. I was breaking Chelsea. Ochi Mediema, but Mediema by 2-0. Yes, Mediema next game. Payane Jakra. It's the end. Breaking Chelsea 2, Mediema 0. Now her table as you see. I'm Sambo table no should be Samatas 49 points. Nations. Etoso mienu enya sam ketwa kra 44 Diana Tosu miensa 42 and I think so no inso atreman it was a new entrant no and my just ro boss no Diana pe na ba be top 4 ni mu a enya sam ketwa. Now breaking Chelsea Accra Lions Tosu nsia as of next game on Accra Lions na ebo oi na no dey o bechem Etoso nso was 39 points na we say yes and also anoting and I'm a Diema Etoso nwotwe was 39 Gold Stars Toso nkron I was 38 na Kodoko Toso du I was 36 points atani ata okopie mu wo duba akwa Heart of Folk wono na wono so edi ho wo hwe se kwambia so no beto so duba akwa yen the next yes Heart of Folk 35 Legon City 35 Great Olympics 33 Dreams I was 31 Bofu I was 31 Kerala was 31 and Heart of Lions RTUR I was say ho and Heart of Folk next game mo hwe se kwambia so ne
Aka Lions bebo na Kodoko ene me die ma bo na o kire mu se me die ma e twen omoko ayi o mbe kokko hema Kodoko lusu o me die ma hu abusia ti no ho asema no gameparkgames.com *946# and on American for the man pay or come our app store and Play Store download the app on the phone gym so on my website gameparkgames.com and upon on and you are not doing on your in a day was 3 opportunities so be this cadia go to Sergio Manocho Bernard Paddy okay I'm a producer Siana Wakaida Nankasa kan Kejwane ho Erica Siedu Boadini Badwam ne de brewe patrol e da pomudimo sam beto aso fie makwatamaklo na fe yaka ato aso koso ha Badwam Ameda say Adom TV Badwam health tips eso na wotwe mu nyina ye kasa de afa ye vegetables ne nata hodo eno a wotie si ye kan carrots ho asem ne ho faso a ewo mu enne ye hwe kontomire ene ada vegetables no bi mene Dr. Benjamin Nuakon ena na wotwe edi sankomo nyina ntimisro tie ni yode ne number beto ho na bibia onso pese otie akiri no frena ubana tena ye ha so kama no mahyo da organize me wakwaba Joseph yeah and also any common fa kontomire ho en busia okay yeah say you have vegetables with there into me enyi en kontomire en frame a vegetable say me dika kire mu no say your root vegetables I share from and your green leafy vegetables no so into na hwe to say kontomire with spinach no alefi ayoyo greens no afia the best you can do for yourself to so for no pan afia there the best you can do greens okay greens so the greens are one a two immune system no my immune system no it me adwuma kama so the greens are unya a lot of iron ema emoja no etoso emoja no so na yenkwa wo mu ema emoja ni timidi akoni aba kama number 3 greens eyema yenom pe papa umpeso benya nompe mu yare bia greens number 4 sa umpeso benya cancer green the protective cell bia woni pedua mu no greens into greens there unkonya no say wani say wakoma say lang say den say den ni pedua na kwa bia greens man papa na yade bia bibia friend chlorophyll greens no man asa nkontomre na busuafo no mu ano susu ayeni pedua no ho adwuma bebre afei enso no greens no emma enya hoden emma etumi digest aduane kama in fact greens eboa o metabolism emma otumi eda kama emma otumi enya hoden tumi ka ye adwuma greens there yenkonya no condition bia ye yare condition bia ni power ubenya no greens so we mu on say Bible crack say yeni habamba for our health emo a omu nyare o emo mo remo no e den omu di greens na sa enti kontomire nkwa no aka ba o ka greens enti e bi ye de ahibio ayoyo alefi bogobogo moringa pancha habai spinach pancha habai afia ahode o pancha habai mu no ututwa o fa kakra no afa nkontomire kakra no ututwa na de wagusi afra no na de aye wa bomu pancha habai excellent your vitamin B your friend lateral anase B17 e wo pancha habai mu na cancer bie no ebitima tena sa pancha habai mu because of the salad don't mean no nko without kontomire ne ka ho oh we say ye no aye organ hand and function o call Liberia no bisa no mo no use pancha habai no more than kontomire use kontomire no and to wetimi o the fra yes aye excellent em fa unsi ha amo number no enenso na meti phone fa 055 333 9915 055 333 9915 it has said Dr. Benjamin Nuakon na enenso yete den kan me da endpoint wo yekwate clinic ase the number was screen so far
the freedom so the pa achi ne won kwa e be sehia and Sisters Association and a many ocean come and pay me Jimmy Zidobia no ye papa nanso no obi be say ye ware home as I say the one be me gina no on shada anya bright them ye you enje ye no raho papa Sunday ye brother kwar a oka ye no ho na oja he no ko nya me nanyim da no me you ka say onka ye hu bio into no I ho some papa me pa na that's Sunday be a guy besu wona eji Kofi Owusu Gia Anto na la we yi nezinanyim aka bon why no koda sisi ano onka ye hu biom oye Sunday no na ye nya dem information no na oya ho some ye papa zamahen na ye share reactions ni bi one bra quiet news no there sisi no onka ye hu biom no me hu there oya za ne colleagues no celebrities o krom hade for the musicians na they obia aye posting kakra both the gospel no onye one more to secular ni nyina no obia we experience na da na we experience no nyom de biara no express na shock because there be yanda so they badana ya sorry one day na ya te asamo to them nti no ma yen share reactions ni be in frame celebrities ni bi ho Celestine Donko no so what's also koda how I think that Marampono that was my first reaction Matim so how like how no I was done like as if you're on my bone there into na rap whittle around it and I can understand why or trail how oi papa oi na you know Nigerian musician now we find Nathaniel Bassi na account on social media Instagram no Nathaniel Blow ono no we watch there nya onda hopon no kukum na ote no why ni ye papa na oye shock kese pa so zaman we that was so we hu do botum na wa bandam nti no so no zo cho ho no menyen Kobiche Suruchirma mpono shia no the first time I experience koda no na oye Dina Hamilton ni event bi asa na onu na or raise curtain nyimde Kobiche obo guitar also oye dress rehearsals no fa na oye that why anxious kakra because na oye bi da na ohwa no hunde opanyini waso efi edom no mu wababo we make sure that ni bibia ro ye bia why pepepe examine nti ono what's the legend pa na Ghana ya show no nti no Kobiche so neza ocho kakra fa koda honyen the man na olele also okay we mo breaking news no there papa no mo ni honum bio nti no iyare ho sam papa more reactions mehu na see so neze we emoji man of God also neza be bocho nyo I don't know how I'll recover from this. God knows best also you most mobile over recover until no all in all no I are wholesome papa yeah then still young sorry koda I are who ma yan can okay until no that's koda bia na ye kan koda wutima ayo wensen shada hu nipa ye reche no ono na masan mabo ni nyum biomi nti no koda onka ye hu bio na there's been a lot of reactions apart from the shock yat don konfluka wow na the ambulance here and there no za yes also yete the san mpono or J6PD na personally the J6PD no the very first time I met some was about 3 or 4 years ago. Mpono meka part ma kunkum an entire research on it because na why there kofu realize that we the mass dey be minima said that the winner no ho because e be say na ma me for na first no say nkenyin san mpo care pregnancy test the mass dey one test but in the nyin sana e do hot hospital where you the test no shada will be because say what the condition na
ndrubi nazi bi hono ma onsa da fa ndrubi nazi obtira malaria ndru nazi nyina no osa da twu hu firi ho into no I think that is an eye opener yer can there or sad and all that no na mopocho or check dey bia say wo dem condition ni bia ndrubi hono ma onjo na etum na atwu hu efiri ho into no yer ka dem nya so na yer hwe na msanso hu na video on social media one of social media celebrities na hono no or no strafusika was when your kidney disease na shada be mayedru no mama oye hu papa dam kidney here and there mo me hwe kidney hu ye ate ya kan dam no so no na yesua bibi frim nti no mo ma yehwe ye kidney ye nti sa Dr. T Otamanka ye pa ne chawo ye nyimda kidneys ya ka but on san su ye dubiom o health talk do na yentum na yesua bibi frim because yareba no echi kwa no roko na ye kuda ye kakoda asami oyaza ibinum worchem da sofo Richard or Professor Ye minima ze say ehu video no za na awu share prophecy na enti no say all the time why the muhuma munkampo because all the time no na asem ni siwia na yehu videos bi them but otize waya hodan mpono minyimda kan yakopon nko yichira na chade tumo ho do botu na nka wagino you know what happened because nka prophecies or too direct but nkoma yetete wokro minyi there what's that papa na rasofu na no ya we do ya dada you know prophecy no I do onyim na lo no onyim zo alaka now as to whether that was true or not simple no onyim zo orba kampo anchenka nkampe bebrebe but awonya shi ye de besi ho no na mamonto na azemo kakra ai Franco Trading Enterprise and they pay what's some can show there say Nokia phones and they pay Samsung iPhones and they pay smart TVs tabletop fridges Franco air condition from 1.5 to 2.0 2.5 horsepower nyina no oyaza wo bi wo honom chest freezers and fridges and onye washing machine CCTVs na zinyina no bomozenara na abrahona so ye ho se papa za pezo obachara mo nya za ekota 3 days pepe ya na panansa na wasei e da honom za no Franco Trading Enterprise and eboko na mpono se ekọ wona so ye azo oye da wo hwe de woni nyama ni nyina no discount da do nti idu honom a discounted prices and na woboton na was amonti no Franco number no so no say epede from one number cho membo number bia e bia ne ko pay number bi do what so Franco phone number ma me enya one number bia for phone na mo bo Franco wan kasa one number no mo fa mo na etum na afro ho na enyi won ezi nsa odo nti no mo bo number no o 0246422338 mesana mesi na mano de bi o mo 0246422338 another eba phone no 0555939311 Bomozana for Franco Trading Enterprise for na anyone in Zugwa and the pay na military honom no so na catch or the Ghana Entrepreneurship Week no or boko dozens and see na Dr. Michael Ajekumado or some can show dot to safro nyina mpono on the 2nd of May no when now be shiemo owo Accra International Conference Center honom and or launch 2 great books also books akase bien papa and no other about honom mpono asena so wo ba year trade exhibition or say abra wa lunch book no from 8 a.m. to 7 p.m. Pomozana kokopwe hon mo sene mpe fu bebre boko hon no mo se Sam Jonah Dr. Daniel Macaulay Togbe Afede Dr. Joseph Sianwe Ajapon na Mr. Alex Apau Dade Reverend Albert Okran munyina no oyaza obaba honom into no you know your connection power big time connection powers mo se pede ebe ye entrepreneur kese power Ghana hades afo wonwa eche honom na kekeji wisdom kwekosua zero kake no wunyimzi na mami fa to fae enko Nigeria video bi or trend o Nigerians no wo chirema Davido accent bi awaka fa no upon cha on drop accent na sana we po ekrom honom ma ye hwe video no Davido enyen na Nigerians no wo chirema Davido say obomazna no pay free Nigeria kono mu pa kodabo chira accent bi your modern was na on drop accent no nti no was the video what accent is this the video stop the accent about my niece
I don't know, but you know, nkratwa yehu on social media nye na mopocho ye meka ye ni fiasa me sisi ya no minima disana na do ya where the electricity for no one year light na light no woman hen 12 and one so after 12 e bi won po 2 woman hen 24 hours straight na wa break hen 6 bi the ye sisi am you kase mi jona mo light cry na me nya sure me say go fi wanji ya because why there dumuno is the order of the day awonye hwana nsuboto egu fie woludum he na nkasa na muhunde belamudi why a post on social media na all kasafa ECG no ho chema lights have been off fiti anapa kese nufa wa bo 6 chana wa 12 hours so ame won so light no fa man na bela anye wan kuti o nso no toguye nyina ha ye fie me ka che onye easy ama kasa me experience 24 hours straight ana mini lights Saturday to Sunday pe and from one crana the conversation is always the same. We are sorry for the inconvenience. Hey mommy, how many times they be sorry for the inconvenience? And when I sorry matas and na kache da china so enye biomo but there be sisi ara dey why you want nyim papa consistently womo wanapa womo wenufa womo wanapa and na do ye onye hono ma what na obi wazi kane wazi ye adwuman. See, imagine that from Monday to Friday, and a penny in any light, so in the phone could our lighter. Mammy with lights when you're the whole week. And that is what is happening. Maybe you're winning now. And so, no, you're a fraban. They upon a chawa. Also, do all sets and one beers. Also, what's not will come or see I want to come on a bread. You like your brancas it's not even a joke. All the new fire and that the whole of last week, man, that 10 hours simple. Because last week, the 7 days in album, man, that 10 hours. Upon a chow. Aye. Yes, no one. Meza Usapeno, Mizibesi had a Zeno, the fancy door president for the brothers and Sisters Association, also Massima Yamisha, Winina, Mizibesi, Yamia Joma, Yabasanisha. Bambwatsman in the team, no, I say, I was a power, dear Bray, and me director, Presla system, or Boyanum, Dem Quanina, no, Yadi Biaquem, Faith Homeopathic Hospital. One more and an opayanya or more high and on bedim combo, Mr. Nymphiha. Na bibia ya pomudin bia ye tie ne ye ebia na mfa ho ebia na akofo obi ho nti no waka se oh na no afia ne faithful di san komo we ha so ati ase sa ne mo aboye ho apomudin de mfa ni agokra wote ho wo ba bia wo be hu bibia ka bibia about health bia ye tie ne ye de ntime moaye pedifo mo makwa ba na bibia aboko de dwumaru akofa ba no ho ye de na faith dwumafo nyina apomudin wo mo e be je apomudin no so mo ho ye de de nyame ase Dr. Abigail ene osofo sofo ho aye fe pa that's mo sra ne ye dwuma dog ano no pe ye hwede nte fe da si bebre ano pe ya no ma o so no kakra enje kese nso be ma obi biara same wajebre ehwe apomudin de ehia pa koso nipa oti wona hu emfa wana unni apomudin ene je krampo no unni bi nti abibia ehia ha ye kaka ye ho efa ya apomudin ya metai kaka sabi se onipa wo ho e wo se o study wo o sori anopa fikete so bia kosi anwumra opon wadwuma wo ye ana bibia wo ye bia e wo se otimi study ni peduan se na ebe ya teach ma ubehu ne ntem na enema miensa bia antefe ya etete ye pa sese eyeti se obi o wa de bia complain se na ya se ye ne ya so yo ba obema obi aya se timi ye ne ya anase bia odwunso a wo se ne bema na ne manim eye ne ya ehyehye no obi nya discharge ti se nsuo before say urine ne beba no na okọ toilet kwa mo se nsuo ne fi ne bema na se fi ne manim na aba enye normal so it is a uhu sanso we nyina se dem ka se study ni peduan uhu pe e wo so uhu se dabi bibi pese eba ni peduan ana se bibi ekoso ni peduan enti se ba se e wo so de wani ekoche se now ye ka bibi se infection de bia mitia o se infection yo ma ahoro so STDs no syphilis wo gonorrhea wo chlamydia wo fungal infection yeast infections ne sa ne mani nyina enti o se wan kasa no uhu a unim ne ekọ sa ade ne mu bia enti o se ututu mika ekọ faith ne ye hwehwemu na ye hu ba bia efi because ebia syphilis na so ko treat
chlamydia ebeko from beta C into nti e was say the exact cause and sana ade na etimi efi ho ama bibi te so obi wa de bi o complain say ne chest eye ne ya na e reflect ko na chi onya back pains tembia akoma ne bon tenten obi timi ba o to no osu o se dog makoma o fe so obewu but na enya akoma no na enya issue so eti no e bon tententem o sori anopa bi o se no waye weak anase waye mre wadidi kura no o se duane ne ko ne peduane mu dodo kakra bi pe so no ya ne basa waye mre be take time kaka ansa no o se waye active enye no ma didi de nka o didi o se wanije because o didi ame o waye o de wakoye wadwuma but o didi ewie na waye mre na wada honom kakra ansa no watimi asori a enye sa na o se ko na se gastritis nso e bo nkaye because gastritis na ade a etiti ni papa se de akoma ne be bo no ahwe abeka se wonya akoma yare obi beka se doctor me pressure kosoro enso na ebe komu na emfa pressure ho ba bia na be gastritis na edi surgery no ana se obi ono ma o se ne menses no se the last na mekan mens eyi atoto before se be yi aba no kran se de na ya se eye no ene na bi kra na problem bi so uterus no but unim say bibi say because wa ma faith am me am fa fide na anhwehwe ni peduane mu a te say obi o ade bi osmenya constipation obi o pause na akoko a etime the constipation eman but enye no nko a to bon say bi a okọ toilet oye ma e de toilet ni ntime ma bi e be banana color na ya say gold like bi san ha no say typhoid nso e bo wonkaye enti also tutu meka na do ani che faith because typhoid nso ya ade a hani peduane papa ebe yo no fo ene asauti awode de bia obenya symptoms feel free nti same ya otie me ana same ya wagibre ehwe me faith yaba ama obi biara ye won fidie wonwaso a ye de enhwehwemu abrebia nti oba ye behwe ni peduane mu nyina fi uti so kosi fom be bia problem ne ewo bia no ye behu ewo se ye hu the root cause of yare na na se ade na eye ni peduane ansana ya start aye ho adwuma na me nkanya mema no ene mema no sa de we etiti on papa te se be ma bia nka ehu ye o sori a e o so hu se wapomatu no but e a obesori no na wada wada soda ense se ni peduane deja o so e bi okwa o se no edika nyane ansana wo ni peduane kwa wasori but wo be sorry no wa feel lazy oda soda enye sa na we say eye so say de nyankopon ye because ehia omo se omo ni pedua na kwa no ba bia say dem zampon so tena ha otai kan o se bo na ba obekata ne ha obeja nani eye no kro nani na pai kra ha ni bebre say but there was a time omo the old man be by that was 86 years on ba o ti wheelchair mu nani ma hwe na e bibia wie na the man is almost fast ka OPD waba obi say doctor omoko na me zadi mpacho omo PSC a ni omo ka nyina mfi omo me mani me de yaden say 86 years me sori akọ me nkodo afu doctor me japade na eda form ba se mi ko wo mu kwa na se asori gina so me de nigye ebeko enti ma me hu se eyade a ehia papa enti me so obi wa ye young kra but no hu se ahode no ekofom kwa entina se ema na nyansa enko no bi ema nerves no enye weak answer obedu bebu ye hwehwe a enye yi enti so same ya otie ye tutumika na fo ani che faith bibi e ha obia no oba ye betu ho anamo e de ama sa ene me nko osofo ho no onso ntoa so na my location and you know they can say to see the doctor Abigail kind a holistic approach to health so oba faith because they don't say apomodene they are interconnected organ we ho kan na ko kan we say liver ho kan e be di so sa ko kan kidney ko fa kuma yare aba ko fa sugar de aba sa ni ma bebrebe enti apomodene no enye isolated organs no obia na obi e wotwaka enti o sori anopa examine yourself ne hu say apomodene a wo de kodae no eno ana wo de asori ana wo sorry yen bibia to chema oni peduane so hu ni sana eno be boa because one of the things I say you promote to early detection ade bia ha obi am ye hu ni ntem because ye hu oyawe ni ntem a eye major contributing factor pa e boa ma wa yare sa no etimi wie peye obi ho a obi hu so yare no na e too late asese no ho a nti oba e ka kese no obo but to say company say
bambo atrema eye chen ayaresa bokiti enti ehu yawe ne ntem na ebo ho ban na se ehu ne ntem ne esi ano a ema osi kasem kra nka be westi no eso tekra enu enti ne ba bia wo bia no se wo hwe anopa ya ese bra faith homeopathic clinic enkra se ye wo Santa Maria Antieku Junction honoma Santa Maria do who signboard na we are just some few meters on antika credit from the signboard pe no abedru ashe honum to do nya si Santa Maria pe a signboard ke sisi wa just faith homeopathic clinic the chef dey na screening all the 36 nerve endings because that 36 nerve endings na you can want some ya bia be ni pedue ma indication ko ho and na be chef dey ma itimi prompt say bia in the next 6 months ade bi say developing tepani akacho o so ano nti no so wanye sa na ma yare hyehyɛ ho de a wani be bounce na ye kese obesan abokan so ebi kura na wan say nya ayare sa na o hwehwɛ no eno nti no fa numbers ni sisi a 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0540 710 940 phone number is here 0540 710 940 this is Santa Maria Antieku Junction wa so wo kofori dua na wo hwe ya your Landry Managers Road El Poly Junction takrade fo nyina monko Anaji Police Station Dr. Boatin ewo ha o twen wo so wo bogo sonso a eye old aseda a ewo boga bronsa na chipe Dr. Enoch ewo ho no ma o twen wo kumase fo nyina de se mu si ahene makoko bi 18 mu ho a obo se signboard ke sie pesi wo 18 mu ho no ma a few meters away on antifa signboard no ho a enche kraba ko say hospital no you see yare bia obia no o de fabra right now you promote self care say one kasa won ma yare nka wansa na obeba yare sabia because if you mom you say they say every human being bia odidi num so home from every day who accumulate some plastic poisons any contaminants e ko ni peduem WHO 22nd April ya o mabeka say no the global warming and climate change na conference so boni bebre dia ba yedidi yensuo ne ye homemu enu ti no walk freely and my area ne count once and waba brabe chef di ni na yen screen na ye mo ho ba wapomode hu ya pa enti say the homeopathy so sa area itu ase ye treat symptoms and enti faith homeopathic clinic for na yete won kan no pay yare one do so wo ma bobo bi so a dodo no anu yanka Mr. for contact no na frɛ de kyerɛ wo de hawadwon condition na one more me no one more ewie ha mo foforo so ho ye ba ye betwa so modin bia no ya mo aso enkɔ ho na semfa ho ne kura no wo ye nipa didi no yidi mframa wo ho mani ade yenka sɛ nyɛ sade ne nso wo ho a ya lewe bi kakra beba nipa duere mu utie nkomo yi a etumi eboa enenso manya executive prostate center for ewo ha prostate ne de omutene kwa nti no de no two ways about that and what chi no so no other conditions a wono mo eye no wo ho wo mu no pa no so Ghana bam ono ne hene ono so e wo ha nti perform mo akwa ba e bia boko de executive for bia ho ye wo ho patient no so obia de nyamia se ade achi bi enya nipa foforo so adaro ma ye ni executive prostate center ho komo da wase bebre ebe cha Ghana for ni obi ohwe bia oti enka executive prostate center ni abase ni medidi nkomo ye fresh in the healthcare system but ye shara nye fresh so what Ghana Herb Therapeutics you won't know papa bebre or market no so from Ghana Balm pain or baby out take kakra bi distra who chest problems so cough or nasal conditions say bia de bia o hinima so ni so ni na manema wo di bi yestimi inhalation na so upunu pe na ekono Ghana Balm no ina di bedwa so your Ghana man capsules obema ho de problems na akode bia obema no de ai titrija akra ntimi nsore kwa onum Ghana man capsules na apegya ne mu ho sade ntema onsa ka bia na nyina free ho amount ne de ni jaba fie no Ghana man capsules ye na de bae de edwa so ye wo crypto 400 malaria chill ono medro no 3 days pe na malaria say atiere afri ho no crypto ye na de bae edwa so ye wo save 500 ultimate immune booster na ono pe etimi page immune system nim ama infectious and say ye bia wo kono mitie wo no nyina ye de afri ho ama no ye de bae edwa so and ye wo prostate joy almighty prostate disorder drug now or any form of prostate disorder say prostate enlargement say wo prostate cancer mpo nya so katita and say rubber
osaka bi pana ni nyina de afri ho ama no poster joy ni ene de ba adwa so idi di mo ana mofo be friend ne saka yendro no omano no bibi akoyi mai but now no company buy a hospital ebe nhwemu no mu se no yere ne ko no ene de executive protect center ede ebe adwa so ye de emamo what the clinics be brain ka bu out TV anim ko hwe nipa bebre adase kako hospitals bebre but the question is edie na da nso ewo executive protect center ho a ene wahwe ya wie no ebe kenya wo se Brian hospital na benya ye card na wo pa ya result dia buy ho ene ye nkoma ye ne be eba bedi first reason I dey ensase ye boso e come with all proudness any pride no ye say ye all the quality drugs on the market ye na ye wo endro no because no na how it is manufactured do no kan no a dance free any other clinic and I say manufacturing company be e wo Ghana ha ye ndro no ye use the secondary metabolite and I say active constituent any dey ye ndro ye co forester ye co plants dey ye ndro na ye ba ye make sure say ye extract it and I say ye twe adona ho de na egom no ye say the aka ya posidi e dey ye ndro no nti ye dey entity herbs no en crash keke enya mixture and I say fungal capsules mo there be ye dey science ewram e make sure say example cryptolepis any use a alkaloid different cryptolepin no ye say aka any other plant material be use bia no the secondary metabolite and I say active constituent and I say adro no ko ni paduani ma de kokko de yaresa no ebebrɛ no ye make sure say ye say aka sa active constituent no and sana ya to aso ye de ye ndro no ye ndro no so no from that no ye be a no acute studies no toxicity studies no ye wo the acute form and you the chronic form as a child say obu o fa adro na we find for short term we find for long term you get test oh ye ndro no ho am ye hu ni say we for the short term no and for problem be the emrel o kidney o liver very important pa unya do be na ononom na so over yare ma na for problem ebrel organs a ebe ha adwen obu o so for adro for long time unya saka adro be na ononom a long period na for adro no enko fa how be the emrel ye ndro no so no ye fe be therapeutic dosing obu a kon hospital o ma wadro ubeja na say na wo fa ozo kofi afa cap na sanom cap na o kan wa asemi obi a on the cap obu a tea cap ka de kwa no wo compare obi size almost 3 times this a cap be ho asem na de o kan ye de enye ne sa calculate hu say adu na ko ni paduanim no dudu say na wo fa ko ni paduanim a edu solution ye de ebe bro e na for the therapeutic dosing we nyina ye wo ye ndro no ho to saka ye ndro ne ka se for 1 a enye chacha na ye to ka se for 2 a enye chacha na ye to calculate ye ndro no e wo kilogram body weight to buy take you scale ni nyina ye wo importance a eni tie ye check sa na ma we nyina edro de ma no wo fa na wo fa ni ye pe bo so problem na ye de wo solve ni na ye de afi wa ma bebe me drum meja ma Dr. Nyako ato aso amaye mo dog yentie o na fe yenhwe other ones no so a ewo ho ene be bia location no ewo days ene hours a ye adwuma okay the second reason in tia e was obia e de nani etre executive process center and say machines ekukudam ahodro ena yewa ye de ye laboratory investigations ena medical imaging and ye tafe scan no oba executive process center machines akesia ena wo hono ma ye de make sure say obi ba executive process center na say ye lab result onipa no ebenya wo executive process center no say odi call any other big facility or yeah obi say ye the same result ye honom no ye nko forge result ye obi wo ho a no wako baby mia baby hospitals bi ama almost say lab na o ye no bibi actually say o improve according to the lab na so nipa no say be a prostate na ode ba ya oguso nya symptoms of prostate disorder na or what da no en so lab na ma ye wo facility one e trend say aden a o nya improvement nini na no say tie for tie say a lot of people na no esan say ketase ne proye e wo system ni munti no eya na omota forge result etiaba ne sa se ukom ho na sa okoye lab test na ye charge wa hodro obefo se endro na wonom na eboa na so ni na no emboa ana edro no enye effective enu nti na wo se wo de wani tre executive process center efi se etiefo ene ahwefo ebisa ye efre ye eka ye se omope hospital no yen no ye ko a step further at the ultra modern
facilities Erika hospital ne ho etuba executive process center ye lab equipment BTC system X na afenso to Royal Scuba C any ade ahodro no say ye catch or say liver function test result near that is the correct result say ye oba na ye catch say kidney function test result near that also is the result into EPCD and no na ye the health facility of choice afenso your services are very very affordable ebia wotie yen wote executive nintino ye say e honom board den near the mpacho there executive treatment a yedema etiefo ne ahwefo no enu ti na yafre ye ho executive because oba ye nya abotre ehwe yie kama nurse for de enimte ne serie ene beje utata de waba consulting room na afen so ba se hu hia se obeye lab na hu hia se obeye scan so a kakra ye je utata make sure say one unipa na kasa no obe feel very very happy and very very welcome at our facility eti obi biara for na nature executive process center o hwehwe yen ya wa UPSA atrako down ehono ma obehu ye billboard kese kama ehono ma ye green and white obehu executive process center no proudly ehono say udu onom na say bia o find it difficult to locate us obetima frɛ yen numbers no 0244 727028 0244 727028 me jama me other colleague need ewie na other number no say 0537 266 300 0537 266 300. What you did say executive prostate center. Yeah, expert in prostate management. It's a prostate problem there. And it is kuku cry. But any no one chair or your other conditions, say diabetes, hypertension, or bani bema mo power, infertility, emba, fabria swell, or menstrual problem, DBA, or menstrual issues, and near about menstrual pains, fabra, cancer simple. And for honey stage drew obu call a palliative so doctor so onko fi na ongo siesie na chi na bia anytime bia obetima frima fabria say ho ye bonu papa healthcare system papa ho a ye betimi ye de ahwe we na executive process center e service to be so services na e affordable men ka executive din tin no boy din there bi ska bia wo nsem bia fabra lab no so ya obeye endo no po wantinya anto nyina kaka na betimi ato no obekọ later won sa kasika wa beto de aka wo yare no ene ye priority enye sikaje obu abeko baabi ebidika twa ne price kwa na training sa da bi enye sa ho bra so ye na yare na de bae no e no beto nchia se onsan fa ngede enkofi bi edamwase papa panti executive prostate center for na yete one more enka no obo yo wa mosuo for numbers no the call show up demo and send Mikado entrepreneurship event and a week and also Baswa 29th yeah sha see the 2nd May into obi a wa need a kwan say obey we dwuma wo business idea wo near maybe product be a person obon hu da ro no bia atibia obi a nso betumi aba na ye wo mo near metete sa ni nyina bi on be showcase yeah that day no wo Accra International Conference Center no exhibition ebekoso ho book launch no ebekoso ho na afei exhibition so Mikado Conference Center no so ebekoso starting from 29th into Mr. the wo bia person obohu dawro person ma mansan ehunu no entrepreneurship week we also fa ho adwumobi book launch no so beba so Dr. Michael Ejukum ni book bia mesema kan pen good so we a business minded person and our ideas so yeah dwuma bia ya can kind books na nyame adom or the fundamentals of entrepreneurship book 1 and 2 seba the opportunity na so kwase bi yokotie bi na mre wo ho ni sika wo atobi mpo na wa bo hu se ebetumi aboa for 0508 110755 0508 110755 na wo ne mpanifo edi eye enkomo pacho baby kakra bi asare asori time na so pacho bi pacho bebre who say ndro no e wo market nim okay umpe bebre e ko pharmacy on saka bi fine but ayare de ko ba hospital like a doctor diagnose you on say yare no eye wey na ka ye ma wadro na ene the best te no so do say wo market no so no executive project center ye diagnose you ne de yare no adro no ho amawa unuma eni mom na be de ahonto ne be de e be bantem pa e da se wa chire mu sanso e de amaye o yare de akọ hospital ho na omo show na omo ankasa ma wadro no fa we ka ho e be boa de edu so no ye birthday celebrant no me celebrate wo mo na
awurade de afe ba ko aka won mo enfie ho Mrs. Anna Matakwe Danfo middle one ma mo ni afa me Mrs. Danfo nyame show nyame nyo kese ko si so be kese papa pa na ukunu Emmanuel Elliot Danfo a wo yesi wo tema one ma Kelvin Anan na Malvina Danfo ene omu nyina wish you happy birthday nyame show onyo kese kusi so be kese pa nyinia fefefe se ya ne hunu nanano mo ene nkanso akora nyina so ka ho yedie enkoso a entena ho mawo happy birthday nko Emma Ashraf Kwame Nkrumah o papa Sheikh Ahmed Nkrumah o tema Jada Foods Company ena o wish you happy birthday nyame hira o nyame nyo kese kusi so be kese pa we so Gilbert ne ba Kelvin Salom Mensa Gilbert yene na ye adwuma wa ha ne ba Kelvin Salom Mensa happy birthday yamenyo kese kusi obeye kese pa nyini beye ni patichu wo man ene abusua a wodam wonti mase entre kama fefefe enen so me director ye Wilbe Kofi Ampedu ne papa Mr. George Wilbe Kwabna Ampedu ne birthday eja onkwaso yamishira o man kwatententin ahodin ni nyansa wo mu seya yamishira papa Mr. George Wilbe Kwabna Ampedu Wilbe Kofi Ampedu ne papa no ti happy birthday yamishira na menyo kese papa ya wie na ina asemidi kano de ahwenye abna pokwa ahwenye patient Canadian ho na daroma eno wo hye kwasinsia shoe no de asemidi ka eto so ma wie pe ode mpensempensem no so ka ho ti koso ma afidie ne na ha yeda se
Asem yidiko aso asem yidika edwumadie na ene wo hyeya asesa akwasinsia metinemu amano na mejinemu kra na yahye ensem bia ekoso edinya mejeso ene abena pokua ahwenie na anopai asem edikan ya mebisa no ene se baabia wo no wo kaniam wo da kaniam wo hye me wa Adom TV no wo hye wo phone so anasa wo hye wo TV so beye abosumi kakranie aye back to back kania no edum na edum besi ene empanyefo ayo masodie so bobehye nyina mahoden enso na omama yen kania no entumi si ginaye enka no krenche ganafo say sinto ba kumienu miensa ena no kremu no yahunu enti na man kania dundum no ekoso ebeye din beye nwanwa se woye adwuma anopai me wa hayo a meka sei no obi pamade obi yetire ene wo hwe machines mfidie no mode pamade ni nyina no a eye electric no omuhia anyina mahoden ehia kanea ene watumi dia pamade dia oyetire ene me kai the last time a obi se makwakwaye wo sen mahyehyɛ me the rollers kofie se ewo ade ma beyiyi sansa mete wona meye mitina me nam kwanso a me kɔ adwuma enti me wie dia kɔ eti hairdressers a wo mo maimu ensu etia mu eye dientia enkanea enyo mo nko awarders a wo mo ye adwuma organizers a eye adwuma ehia kanea de adwumudwuma enkanea ni ho industry se wo maimu hia kanea de adwuma enkanea no eni ho meti ha me ne wo ekasa no paya meti Adom TV so no e wo sabosumi so yetua meka na bosumi ne beso na sika na ye betua woka no ye de atofa ngofole de agu generator mu genset mu se bepawa ne yetuma ye adwuma no wonya bia hya bosumi ne makacha ne ema ya meblemu wan meblemu aban sa wo beka ya 2016 before the general election na ye koye no dum so ba ye topic ma MPP de ye politics pa ye ka say ye de kanea ya manyosema that year 2016 no na chese na eye tan ekoso wo Ghana ha to the extent to say akaka krebi na baton kraba so in December 2016 no Dr. Kwabena Donkwa Sabre no na oye the minister of power na djuma bo no edientia wo se Ghana for bo say o ma ye duration se Sabre ne bedu no se kanea no nyina so de na djuma beto ho. Even at the time na Dr. Kwabena Donkwa de na djuma beto ho no mo a Ghana for kasa ye then opposition party at the time the leading opposition party MPP edna no tumu kan ya se ena dum so ena Dr. Kwabena Donkwa ntumi aso ano ena de desa papa ne na djuma to ho he lost his job because of dum so. Fast forward ye were 2024 it is an election year and kania sasie dum adum be kodru fie wo beba adwuma ma wabra wa kodru fie apesa relax no na ye dum kania no notice no information na kania dum wo ko kania ka cho say ye dum siesie enti modi fie ahi na be siesie wie en mama nipa kania wo be sore homate wo badwa watade amommo no na de bedru office wo bedru adwuma ma en wa beto na de na adwuma no onni ayo wa adwuma no oba won fa ayo nse bag no fa madwuma en wo meto fa me service anaso fa me so man no edie ne si kwan say mommo de fa timetable ma enye ne kokomlemlefo efitia no pa no nsia kosi ewia pramtobia mo kan ya bedum mate ase meye menyoma maye ne tenten media twen muni mama fo fidi a essay amanfo fridges a essay enkofo TV essay so TV ho abehu light no so ekone basa na pressure bi de ba no you have no idea it is a silly fana e boss papa because pressure na de ba na no ye den obi TV na ewisie freche say ya edientia dan kan na edum ye na so ye no mo senkrofo niema ene na grid code ne diaba watena na via de ne diaba watena na yisi de ne diaba problem na fi hefa. Yes, we have to know. I was who my say problem no enie yate yasom into the kwakwa ne say any timetable near diaba
ye be so redu big mahamo no na ye ECG pani oda no say ahoma be na echichi no kwatire eso the timetable be bre yen mama yen ti ase ye dum kanea 1 na ni aso no 20 minutes ni adum no 4 hours na na dwo wote ho na ye dum kanea nkwada wo fie na ne nkwada te abonten tontomo wemo na the way no e ya so twa na mo twa na say de yen timetable amofame so say problem na anopem de me pesa me candidate Dr. Mahmoud Bawumia the vice president of the Republic of Ghana onu aso na etu frank adiama MPP amanyoko no dok nyame yaduma 7 December 2024 wanimu na da ballot paper no so a Ghana for the kwakoto aba ahohiehie na yekomu enne mudum so ena obeti ase sika kwampo ni hon ma ye de be power ena wacha obeti yesi wo na ka kwampo wo mu eti grid ko kwampo no wo system ekwobi ache kwampo no ECG ka che say transformers enti de ba bia che kokomlem ha se ya nipa na aba transformer no so no abo transformer na ho odin so enti de car no na wasenka ne adum na menim se dura na jo a ena ECG for co transformers wo koye adwuma anajo ne adum kan ye nka hwe Dr. Bawumia wanim na da ballot paper so say year 2016 a minister adwuma ebo no because of doom so say year MPP amanyoko ati so enei because of the omoye mbi atwa bia na mpanyifo kasa bebuo bi ye sache chante bi osra ya na obi ochicha ni pati no oda ya na so bi betwa ni ti say year MPP tumi din kane adum so ye politics eye manyosem in 2016 na to some extent ekoya kan ye say the former president elusu ni seat a minister no ye in charge of power olusu ni seat no obi nkasa podon say but ye kosu sanyo masesa enra nwumre bani issues so na abranti a wono Mustafa na ye national youth organizer de my MPP o say de ekoso dum so na ekoso na ye kanasa na ye radio so ni ya kan ye ko ho yintin ni ya tena TV so ni ya kan ye ko ho yintin no wa mo so wa mo kwa grants adwuma na ye de ama mo aye den sanse wodru mekanya mama ben kwan papa bi ama ye se fridge ma sei na komo we mi a wo message na wo de be ka chen sa mento aba ne ma no ne meto ama se be den mi bisa o kone kwhye ko sauce wo man emu nam a egu fridge ma essay kone kwhye onipa na wo ye sa ko store no enye sa ban be cheni sika so mfa nya adwuma o da bi okobo besia e na ode ye ko store no na de mu ye I will be to me and take responsibility say ampa ye what challenges and the challenges na aba no anu ye nie madaroma ye mamu timetable mo fanya dwuma oswafa wona so nyina ma hode ho sem so doctor mati opoku prempe be me na wadaroma wo we anya krokro ye ni abre pa ye ni abre saban ma misika sa me fanto TV mo me dem aban ma misikasa me nto fridge fancy me dem aban ma misikasa me nto air condition na ma bre me moja ne nya sikato na wo de kania dundumado no wase no na no amete ye na yese ya wo sini ne potam one mo isije nanam e no mo de wo smart meters no ebobo nto mo ba wo meter no anya smart one no we no de abo na sa smart meter na wo de bo se kania na wo fa obrado big mahama mi bisa wo se kania na wo hia wo de smart meter bebo me dan ya no kania na me nto credit no me I know who to me the momo oh na dia to ne ne edum time bia na who to me the momo na dia to na dia to so adwo ne dia wo ye but anye meters asam na say hia yo wadaroma ye ni abre pan ye gina han mo kasa no enti Dr. Mahmoud Bawumia me kan besusu say eye wo na wani mu da ballot paper so eye wo na Ghana fo eni wo sa wo na wugya mu dia ma MPP dum so abadi obi be kan say eye MPP na ntumi manage energy sector ni ye ena dia bedu ba bia ye du no it is we are vice president. Anya wona we in charge of energy. Ebe na nyama hode nya wona we in charge no. At the end of the day no, credit bia ekoma ban no eka wo. Unya so faso. Atibo bia so eka ban no eka wo. Na be kam so a na eye Ghana for kokromote no mode kasa. Eti dok, yen ka ne tintin bia. Ye pay timetable. Na yete ha ubetumi adu senior high school emusum se kumo kania ni babia senior high school so kania ni babia ubekọ university sa wo mu hia kania o mu ye project work ni kania dum school ni mu nyina area ho nyina kania dum sa wo yo bia wo tafa efin kan han mo kokoma se kwan so anadwo a eya ahwade krobia bedru so bia yesum krobia bedru so bia yesum krobia bedru so bia yesum
across Ghana adan eye bone ben but so what me bibi a me hwa so dia minim say abena anopai ye ne tentem anase ye se no nsia ba kane ne bedum ntin kwara ne school ntade no ne ade no anwumre na no anadwo no ano ahomache na me sori ye no matumi ne mago enkofo ne ma na egumi so wo so me pam de ma wo mo no a minni me bra bedum kane no ba se madwuma gu madwuma ne gwa ye be se wonagi minister wo beba no ba betu adwuma fo ka na private sectors are collapsing because of doom so we adna mo person be je atum Nenti Ghana for near afraid to the sense say ne kan ye dum na so wonim say ye dum so ajo na abeka kire yen ye bisa o say me kan ye ne dum ye na so ye no ani te bi esan dum ye no aje wo na wabeka kire me say dum so aba me de mani afra na mani afra mpa maso asi me te de ekoso ma ye nya sa akwansia wodro esi ahomachiya free La Paz eba abeka jansen akwansia esi wonim de ntia ekwan ni so nyina ne kwan ho nyina esum ena awma omu kita sa praga ye omode ne nam ya enkane ne echi no chese ka bi de akwadwa ne okwohwe ma traffic so onya de ketwa e de ntia eyesum na so body de bo hwan no bi yare da yare sabia na kane dum ye ma timetable a e ka hospital be manage ne ho for emergency situations ye ko kan ya ye so na obi light ne dum ye no e na obi anwu light ne dum ye obi anwu na so nipa na no ya na woda oxygen so me catch so be ko hospitals ni bi krampo no generators and as gensets as kan ye dum a e was power wo no krampo no e bi nya papa mega was e bi hia krampo no de omo wa asat na no e wo fom enti kan ye ne dum na pressure no abeda so da bi o yentumi ne sa enti no ye de yen ka se poduo nse na so se mon ka se mo ye mismanagement se mo incompetence amontum ye nya adwuma no en mam ye bedu ba bia wo dia mon ka se mo me communicate ma yen yentumi to aso sofa yentumi to aso mre adan boni ben etuni ba wo kan krompo na wo yesu wo da ho na dwuna fifre ti wo be so na wo sum ye nyina na fa sa atwom age wo yisum ye no wako timu na onye mo sweat ne dia chese eya reho na wo mada ho na koda ho yira wo be so ya hwa koda na koda ho fifre na jo ko fan kot na koda ho ehun koda ho se ya adan eya boni be na Ghana fo aye kania o manage kania plans ahodro a ewo man yi mu mo ankase na mo be kama ye ti ase se ye capacity ne krompo na ye wo no krompo no ye chese ebro ye so ejaba ne sen eti abane sen eno be hunu nkrofo omo komuni ade nyina rashes wo be hunu obi no ne komuni ade nyina rashes ade entia eye osewo eku nipa no wo po adwuma kra na akofia na ayem sesewo eno me producer friend listo wo wasabna na adam se before na dum me kan ya dum no na ntimi kwa charge phone no na me fa me adwuma woni mu nkrofo ye adwuma wo mo phone so kan ya no de charge na wan fa etiaban wo ye ana wo say yen wo collapse businesses ana some wo say de se yen adwuma no timetables we asam kese ana se mani na wu abro so se mo beje atum e se dum so na ba mani na wu se mo beje atum se dum so aba aha onyam na mo de politics 2016 na yen fa anyemo enkane ana se nyema hoden enye mu kane ye nya amanyosoma enka mo de ye bi Mumra bonte mekanche Ghana for. Ohana mo na mo betumi afa no because me use prepaid me to me credit na me digu so me use postpaid. Eti ECG na kasa incompetence. Want to me make sure say wo mo be ma meters a eno no eye prepaid nti na esa na wo nkoto ya wa wasam na wo da sum. Na for years a mo sha say implement ye esa mo di prepaid eba na be sie ne to me active be say 80% rate of prepaid da na what one say you see you we ye penya oda ECG ano na mo to say we engineers am we ECG e de na mo ye ene na so ma se de ka e na to maintain de ka say we ye competent e na wo de prepaid meters ko yank ye ni ba bia ye wo yi enti no mo de madaro ma ye pe timetable enye kasa tenten mo kan say dum so aba ye de enim say dum so ni mo na ye wo no
We cannot continue to suffer. Everybody ekoko bote na kwato abama mo. Everybody yetu ato no sa mo fanya adwuma mayen. Na mo mayebre. Wo se wonku nipa. Nyame hu ye nyina mobo. Timetable no Dr. Mahmoud Bawumia. Wanim na that ballot paper no so providing yen with the timetable we need it. We need a timetable. When anya MPP nya NDC asem. Ye wo floating voters wo man yimu. Mo anshanka ne anasema. It will cost you. Say the one customer youth organizer kaso akọ grants nye edientia eyadum so. Me da se me twa me ho aba. Mame ma wakọ aba biem emra Adom TV so anopai eye bedwam dwumadie na wo hye ne fa yaduru no eye empensen mu. Na ene no sempi no na ekoso. Na de yebedi mu enkomo kese no eye free senior high school ene enkomo edi akiri. Se wokai se free senior high enkomo yi ekonaba koye MPP koye NDC na omampanida da John Dramani Mahama na ekyese ekwan bia so ba obesemu kena na one eye schools ahodo ne mumpanyifo nyina eba no education sector ka bia wo mufo no one omo besia na obi ad na dwinkyiraba na wasimu kena enen yebedi mu nkomo se ka ne se no abekowi akire no na ebi magye asem na sinchen ekyese no ko ba obetwam wasi so gine so ba obetoa so na odi aye adwuma ye behwe san kobo no ama wo eno chi so no kobo ni bi ma ye besan so ahye no eye Odo River no wo se enso no be hyase atoto eba ne sa no a na edi ensuyire ne enkran hade esewani obeka se ase nanu ya Dubai ensu eyiri wo mo na nya de ketoa wo de etegara ye ka Ghana nkomo na mpanyifo che so mu hia sika beye se $675 million na Odo River no matumi ede asiesie ama ensu ebeto ne ade nyina no ebekita emfa ensuye bia ema eno so nkomo ewo ebi wachire ayebedi ede aka ho na empanyifo amenyomo ebedi nkomo no mia menua ba gifty enam gbedevi oye NDC communication team member na Ellen ama deku eye MPP communication team member asese ade egusu hwe Ellen anim ese obeba gifty matien nyame adom na nso yesu adom me da so ho efe enshada nko yesa but nyame ama ya sorry die na asida na ye de ma no ba ye keka ko amamuo dia na amamuo boni pa na ye timu yi yeti ha yeti sikaso ekomode ye ene sika no akoye se bia ye nwure bi na egugu Odo River ni mu na ye pesa sika pudro we akoyi Odo River ni mu yeti ha ena dumso ye di ye politics 2016 en ye na John Dramani Mahama de no ye incompetent pa ba ene it is clear say udru market bia wo Ghana krom ha se ya ubeto t-shirt na wahye because we need light ubetu ni ama ebi na me shedi ti hei because me need light sister wo hwe me ho nyina ye rashes na baba wa fefefe te say me ameti hei enimunyam na echi nyame wo bi na ye friend is saying President Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo ohumi obese mepe oyo obema enti ohumi se meti ha se NDC ni fefefe ohumi obese mepe na rashi se egu me ho because of onunu dum so nti okay enko yie enti kan de kan na ye beka me ba ya na meti se wo kan wo asempa wa ya de wo ye Ghana ni ampa ono president mu na share ye say we should be citizens but we shouldn't be there my betina o menya ahwefo ba ye hu bibi a yenye den yenka bibi enti ne enkoso no ye be ya na ye beka saa ma sabi se ontie na so mu ye de kote egu mukura no ye be ko ni fi akoyie fi na so mu because they did similar thing to John Dramani Mahama. There are so many things that any kwan say ye be politicize education see dey be economy say dey be electricity dey be any kwan say ye dey politics because sabi una wo ba be the president no you've not been there before. And when John Dramani Mahama was saying posterity would judge us no this is it now it is clear Ghana for nyina hu say when we put John Dramani Mahama here and then you put Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo president and then ba ulaya no Alhaji Timothy Zakaria would need to honuma you see the difference say omo ye very incompetent 200%. Okay, so amam when the enko ye enye nyame bi e na ye hye na ase say NDC umbrella na nka sister jai me da say gifty enam gbedevi na wote ne kanu na
yeguso a chen ele na o ma ye die ele na ebe kasa de ma MPP enkobo no ye sase na me first topic a ye hye no ye free senior high school ye ni mu se aye back and forth ensema hodo a NDC aka videos a moye e de ekaseti a free senior high school and then eba ne sen na se afide mano asesa the former president is so no se omoto no be mampania obehye na wo manage challenges a free senior high no face no wo manage no wasiesie ni nyina eyede na afide maje tumi yo abena medase na ne edi kan mechia me incoming visionary president John Dramani Mahama ono na nyame ya adoma December 7th Ghana fo nyina omudi omure ekosha John Dramani Mahama mu omudi omumada achen omuma school ko ye light nsem economy na enkoye dollar na ekeka akọ 14 cedis no ye de ni nyina akọhye ne nsem na aye bida onwu ye ni mase obeye na nchia kese enso enkoma me constituency for ya na wo bo am ye deputy women organizer for but ya no English ya man for yes nti wo bo na waka che meeting ye be na wo de no nso aka ho enye sa omubu befu pa omubu befu wo na me wo ka kire me de bia fe na me ka kire ka kire me ba cho e ma mubu mfu wa abina no oni enti but ya no fo nyina me se nyankopo enhya mo ne dwumade amo ye de support ye PC Mr. Felix Akote Okle oye obia sabi usuma ne parliament a ne ho brase sani oni ni pakasa sani owa abotrema nipa ne nan enye ne ya wo bibie ho no yenim say but ya no English amanfro constituency or the omo chefa of the national cake no e de be bro mo say omo to abama no come December 7th enti yes reso omo ti ho nyina no monfa mo wore nyina te sani amudi ahya John Dramani Mahama mu no monfa nhye ono so ne mu na ne enkoyie no obeye mana ye yie ma ye nyina ye de na ase e de ama NDC ni nyame okay. The issue of school in Semsemi ni edi kan mechia me vice president to be ye mami Professor Jenana Opoku Ajima okay. Nyame nhira no baby bia wosisi ya I think somewhere 2013 John Dramani Mahama eye niama bebre ewo education sector na free education so no enye ade a ye beka se MPP for na di baaye. It was something that was a policy, a constitutional right. Say, abofre biara or school going age, no, or be enjoy free education. But sebi, yen drew hono. Ye papa nkruma, ye papa nkruma free hono ma. I think there hasn't been any president awabe ya wayen ye. And John Dramani Mahama Prince wabaye no, or say idea where or say me yen den progressive. Enti no sha CCE blocks no because we need facilities are to me enye free education o hwe nkola dodo a yeto me form e wo schools ni mo no eya na facilities ni ho e be contain omo a enye kire se wo ha nkola no because baby nkola ne beda omo ye borders baby omo beda text booster omo be sua sikasem enkoyi oman ni mo a wo be ye den afuel that sector sani ebeya wo beye mana ye enti na enye se MPP for the buy no na ye dede wo ho se enye wo we never stood anywhere and cast a free education no enye some say Ghana enye ready exactly ya so say free SHS be ye I am the pastor who say Ghana enye ready that was exactly what we were saying say enye ready for free education na be dey ready e was say ye ne progressively it's if ye ready na after dey enye ready sir but another akofa by there e was say ye money ye because there is a lot of money that is going into other sectors. I was say, sa sector no enfa bibi papa embro mine no. I was say yefa sa sika no koshe that particular education sector no because uti he enye education aka me ni umienu ye nti ha. Efie nyansa ye efie nyansa de eboa ye nyina but when nya school nyansa na nka ho a enye yie there are some things I will be hu a untumi nkan. But o kind sisi ya na wo se me hu word wey eye Ghana me hu word wey eye there e de wo kwa echire so the issue of say NDC for e can say Ghana no free education yendru ho it is true. What are we seeing? Challenges bebrebe wo free educations ni hu sisi ya ye ka say challenges e bi ni say e dan nkola ni be democrat enye na no me ba e ko school and I me posting picture on Facebook be hwe MPP for yi
They were just lambasting me here and there. Your child is enjoying free education. I told them point blank, say, see, it is his constitutional right. So I better enjoy free education. But send your implementing no and na enko ye. Sa akola beko school na ye ne traffic lights red go green no enye. Yet he had those times. Yeah, papa energy minister see ya no. No, yeah, a minister of education. He said what? Omo eliminate gold and green or so whatever traffic lights no. But I can tell you on authority say it's still in existence. But at least utie communication on the banoa. Best 70%, 80% schools are ne run double track no. To say no omo ina ekosenga akakakra to do no. No samane wrong. Abina. And before pena ya me hu omo say omo ye bibia then they do 80% of completion. 70% of completion. Debbie, yeah, no. All was at 100%. This is now you introduce to green book, no. So today when you pick the green books, I introduce those days now. You see, say, nyama wo book ni mu nyina where things are yet to me year to completion. Yes, and ya me sure. And ya fe na year 70%. So and ya fe na year copy track e bia be track you. Track na yeah no cry. You say ya track afufu e be track no. Yet ye tracker na performance one me say makoshe me hobot ya no mama ka asem cho me hobot ya no English ya man from ye see ya street lights and your friend is says honorable slide tete ye MPC ya obot ya English ya man for we say light na see ho it's even reflecting in another region ye ho light na omusi omo aye no enye ye ho but it's rather another region but they've put in Botiano English ya man from name there into street light no street light I wo ho no say enye omo time na omo ye so you see the lies if you have a government if you have a government or trantro sa na ebe yo into no omo communicators na nkasa no omo trantro now the most difficult work for in Ghana here e wo MPP amemu no e ye wo be communicator for MPP Sada na yemo in 2016 na. Enya say na situation same na moko in 2016. We the situation that we went through. Mama can say the situation we went through at that time no. Say NPP was ignorance to understand the things we were doing. That was what we went through. But omo time ni de bibi omo be no kra trodo say ni ama no eni ho no mo si omo aye. Because said they have a flag bearer who is a liar. Street lights are in the and yeah, no, when you go to Central Tong, when you go to Central Tong, Miami Deputy Constituency Woman Organizer, MFA Beve. She went back there to take pictures of baby Omuka and say, Omwaya Street, you know, in so to that very day, now in so yiri ewo honum. And there was no road there. You understand? So young cancer free education no enye under John Dramani Mahama no oye niama bebre in the education sector with the help of the Minister of Education who is now our vice president to be. Okay. Na yeguso ampensem mu edwumadie na wo hye ehaye Adom TV Badwam edwumadie na gifty Gbedevi na kasa no Ellen ama Deku NPP communication team member Ellen Martin yeah it is saying me hu ya mo fa nche me late na me old man hu fa no so I had to deal with a few things you could say to mo fa nche me Martin gifty Abina to us way it's John Dramani Mahama time with the help of the minister your vice president your vice president ene ye mami Professor Jena Najima Opoku ene uko a lot of school feeding programs now then times now it was only 9% coverage but John Dramani Mahama time and I year from 9% to 32%. Okay. And Ukraine a private donor and but under his watch no and to me yeah money be Ghana the state the Ankasa and to me cover a lot of districts and MPP for no so now when you live there captation grants those days now were about 50% but John Dramani Mahama and no so expanded no so now he did a lot of things laptops no MPP for cancer or more share no and your more friends when started you it is what's under the watch of John Dramani Mahama and was started teacher laptops and teachers yeah teacher over 10,000 plus you teach over 10,000 plus before you're free. Mate, Elena, but me kwano briefly me pese me bisa.
ye mama the running mate the mama Professor Nana Jenopo Kwajiman ne era as the Minister of for Education no a teacher for nanka omo wie school a omo sika ne tumi bo mu ba mo be yi ne nyina fi ho ka se 3 months pe na mo de be ma wo ene na mo so say even chalk na school su krompo be manage na a teacher for the better the kran she couldn't provide na chalk kra want to me and farmer schools na a cheche for sika komo wi ese back pay na ba wo be slash ni nyina e dey na chese such a person e betu manage free SHS amoka say challenges room abena medase niama bebre na mama ni ye yo ba do say Ghana na ye timu no wo ya ade papa ye nka ade papa na wo ye no bone na wo be ye no eno ho asem na omo beka nye bia na mo so mo ye the issue of chalk in Semsemi it wasn't any serious issue or can say oh chalk ni ho o say ye mama chalk ne tie ye mama chalk enye say o chalk na bi ni ho a odi be mo omo o say mismanagement e was sectors ni bebre chalk ni ba odi matiche ni a obi to me fa de ko ni fie e ko kira de after school meanwhile a government ka ena e ko sa ade animu that's it what you say so it's not say or can say yeah mamu chalk and yeah mamu chalk china there were investigations that went on and I who say teachers ni bi e fa chalk no the omo personal things or the year after school and our states who misuse state funds and then I was say yeah mate gift mama na say gifty enam bedevi and na otene kanelen I'm so about to come so you free senior high school the former president said oba challenges na e wo kwa muntu bin survey from 2017 na mo share free SHS ase e be see ne e ho challenges en wie ye enti oba obeba be hwe na wa correct sa challenges ni na bibisa wo un sa ma free SHS na why na kasa pacho why na o se why the former president former president say omienu na ti ase ti hwan ya why na president president Kufuor ho enti se sia why na president dada no a ma me ma tiefo nyina achi na me ma wo mo me san pacho bi say my elite papa we ya me ba me ka say oye obi a ye in politics mu nye obi foforo ye nim no onye new entity okay enya say afei ina oba be ka kire yen se wo midin de asimasi na me be president ni bi adi te say Dr. Baumia wadi president ni bi da na mre so MPP for ye ka say ye be ye free SHS ohwe awurade anim ehwe Ghana fu anim e de advert minim say Adom TV ha munya advert ni bia omo ye advert kire say MPP for ye boa na free SHS ni ye ntimi nye na make am minim say Adom TV say amre munya advert ni bia or sponsor advert to tuaka. On top of that, Nenkrofo NDC for call who demonstration. Obi a wo aban mu. Wo opponent say me de me ba me man kwala nyina ko school free. Wo say 419. Sa video no mu ni amama me hwehwe mamo. Na penso ade oyeye no. Me kan so wo papa we. Wo papa. No ye minister say Nkrumah bre so say hwan ambre so. Wo ko school ono ye brajo mahamo start school Achimota primary. Edu so beko secondary school no sa men na Nkrumah Daroma northern regions no muko school free ni papa yi ni free Achimota school primary school e de ko school on off ma ono or enjoy free SHS papa we yo me tell ni history en so tina Ghana ha ka kire ye nyina se free SHS enye eye 419 MPP for twantro na Adom ntimi nye wo san nya kukuduro ka se wo sika over $3 billion I won't find share free SHS mu wa de papa what de beye Ghana 14 no say well na do preach sa de we fit 2008 sani aye nuanom e one off nyame ayo mo adom no mo anya free SHS fit Nkrumah mre so ye so ye wa ase ha ye so ye nya bia eye ye nyina ye Ghana fo enti mo ma ye try na do nhwe in 2016 omo try na do hwe 2017 kan ye fi ase men ka se program na asem ni ho okay ade bia ni ho be ye owi asem ha asem ni ho ba ne de na ye fe wo ho ne se wo ya wo ko no problems ne ba na wo solve ye fi ase no hwe nkwala start ko school afeni ye ko double track me bo a ye ko triple track cry along the way to mo kaya edu ba bi na ndc force ye traffic light system
Can with TV so. Yeah, red, gold, green. You go to our system no. You see school dining be car. You go so okay aduane sambaye. You say kwala yi ni di minister gina mu eye when my minister me come mienu ni nyina mo aba fitin dapo. Eba abesi edutu. Omu nyina ye ne esese omo ye. Ye go so siesie. Na wo na wo sie enye ye. Wo na wo sie ya 419. Wo a wo di bi nyame ye wadom me amada akumi ko central process na enye free me papa tua school fees. Me wo mates be a school no mo baye bedu baby jaye because on papa ne mo ma ntimi ntua. Sankofo ni nyina ne for the past 8 years. So one go free education now na won pesa ko bi enso wo nai so wani abre so obekwa obekọ. Na wakotena fie nwotwe. Beka asem ne ye nti a oh because we krokro the John and Crawford ntimase ena mi gina ha ochina mi gina ha enka you consistent in what you believe in because who John Mahama you do not believe in free SHS asemesi e ka won do to with progressive sister na progressively free na no so oye no the student dia na na oye no eno cross sign dey ho ka ye run upon the betua ye but I don't know the 40 cities no crap on went me antua near one kruma time capitation grant na kwedu baby no de ka ojaka na sa nipa we akofie mfie nwotwe a wotena fie no nka at least wo de etena wo progressively free na wo ka no wo se me de na menji free SHS ntum menji ntum ne nipa de ona ma no aka no kora ne nyina yaji watum yenhu se wugina ha nyakra na me gina ha ochena me gina ha enti mimi ba me day schools na me ye no a na me tua ka mentimi antua me ba mama nkwala ni nyina akomachi no mo akọ progressively free because me see enye possible see ebeti mama nkwala akọ school free Ghana sika ye di hyemu no me fa nhyem me de be ya ade foforo no wa kire ne ode be ye enti me ba mu nyina mo be se asan ana afi na me take over no free SHS last batch na moko nie me di bebe nie no wa hyehye wanti mi anye wa mre so se chokasem chok na nya Grandma Jane the cocan was a second lady at that time. And no cocoa be a school I know said then say library I knows me your koye. And a teacher headmistress koye complain. Say man pacho quite near Auntie Jane. Grandma Jane see a new chalk. And auntie second lady bufuye. Mrs. and Miss Ata. Ya mammo chalking net ya mammo chalk chna. And your grandma Jane yes and mammo fast someone shadow. Grandma Jane problem ni se wenti mi manage sector ni ye o manage ni ye anka chok na enchok enye mka ne se bi ni ho ama second lady nko ma ye nko gu second lady ani mase as the manager of the educational system Samre the minister of education wenti ni anye ni ye na ne wakotena fie wotwe grandma ebe ka kire yen Ghana for say wona na say ya 419 wonne wo boss na mo si yentimi nya mo ba be ye ni yie na ye de ye agoro ba ye ne ye hu ni di una ba be di a kire yen wo wa maganda fo nyina ya wa se nya yie busuafo krokro de John and education system no NDC ba omu begu no yenti ye ho asesa na mo se eye governance ene ya mamu no eye ntoato aso eti se wa nkasa ade no mampani akufo de believe in eye free SHS eka ho asem since 2012 ede ba ya bedu 2016 ebe implement ye so mampani dada mahama sem ka se de okaso peso obeye mampani a obeto aso no so obeye mampani na wanto aso wo sa kro nipa kro ya besan betena ha abeka se oni Ghana attack it is a watch us mebe solve challenges e wo honom na eye continuous no mato aso se enra woka se enya na se ne wabe realize se abo Ghana fo nto obeto aso a ede ne ha adwen wo ho ne ha adwen nie so ogitu sesen se me John Mahama bigina simpie so bigina platform so me kan wo ba bi bebre se free SHS enye yie eye 419 MPP 4 boa nyame adom mfie wotweni mahu se beboaye enu hu nti me ba me ye ni sei ntoni kan enu na kire se wani abre na wunti mi nyina baabi kanya ba ko nyamienu nyamiensa waka ma ye nyina ya te ye ho ate se wo si ade na enye ye ntu beso wa ade make se wo ye fun so sabe na na ntu beso John Mahama beti aye free SHS yie achem Dr. Baumia Dr. Baumia no tena se ne na ado edi sa policy ne ba ye no omu ntimi nye ni yie na wo
a na wuhiri ocha afafranto enna mi gina ha ochina mi gina ha wo na obema na ye yansa nkomo we bo ne sen hwe mi ni mi wura ma ha manka free SHS asem nka niema bebre kwaso wo krom ha obetimi aka ho asem free SHS education asem on the bar ye mu bi ye ni benya mi mesusha aka me back kwa 3 years na so ko free SHS ni bi nti mi amada ku me ntina se anya campaign ma wo se bra because wo nye ni yie wo ba me back kwa be se atena fi ma ha koton me ntoma e de na ma wo dwen so ma me ye ni yie ne kasa and what just the first 100 days so be share stakeholders e education sector and I make sure no one manage the education system no ni ono de na agoro aba a o di na agoro ne ba omia one ne de ba ye ba omia se be ba me to aso niama ye dwen se ye sese esesane ye beye ono no musi wontimi nye Dr. Baumia entimi nye free SHS John Mahama ene betina ye free SHS sanko mo we hifa ne ebo no or another policy so on your presidency and American why pay odi ade no or the advert bremo e ma mo boy say free SHS e 419 me da say Elena Madeku e na wotere nka no MPP communicators no odi mu akotene pa gifty worry about be so be ya no bia no before mu of flag bearer there mu of flag bearer I don't to kromu e na ye ti kromu ha e na ne ekoso yi ye nte ne nkan yi de na ekoso niama ekoso economy na nko yi dum so ekoso ye nte ne kasa oba ka bibi afa e na free SHS hu asem eno ana omuka Chase Mahama dia yo omu hediko omu da sorry a Mahama na ye omu adwindwin sa mu be kwa akọpa edwuma bi aye no NDP communicators Mahama na ye mu adwindwin a mu be ka ne hu asem sabi nipa onto me nye free SHS hu asem ade na o from progressive so say the students no ene Ghana ka eda sen enye no ye ka school asem me school asem na ye ka so say ye jaka ma obi abetuya ya papa kufu every so no we njaka ya papa Rollins every soon we njaka it is progressively no na eye mo asa na mo target no eye day schools no and also be nim say hoka no se dan kwanim te say o ma no mo ko board na se day kura day students kura no mo ntumi entu ya dey na chese the whole free SHS mo betumi manage abena ye ka no ye share from baby and na ye didru baby senka John Dramani Mahama eda so wo so besi nanka by this time wo be hu say nanka edan ya o sisi ya ma school fo ni niama no enka ekeka ko enim na akonteni nkola ni nyina enye se afi na ye beye obi kombra obi nye se yo enye se wo makwan ya wo di mattress be fie wo di trunk nyina be fie yo tinke beteki mo fie ahe se mo di be si adan ni nyina wie asa na maje nkwara no school dan ni say na John Dramani Mahama ka se obesi say na otumi si wo mu ansa na owie ye out of 200 na I want 80% of completion no owie 46 wo mu. And Sanka John Dramani Mahama from 2016 Ibesi na and can look at the tremendous things he would do about the education sector. When it comes to na community day and your chance here from community day no expanding na ye ndru baby a ye dru say ye ya ma borders no ni nyina enya free education ni. Okay. So when we are talking about free education no medical aka say niama ni bi wo ho a we shouldn't politicize it. Education yen politicizing no ye akbofre bia constitutional rights say obeko free education and so obi aba na onu abeye na obi ba beto aso I don't think there should be a problem with that. I will be bo edin o bo John Dramani Mahama edin bi o boy mami prof anya bi abebi a prof edru no who was our experience ni bianca somebody too would like to call you grandma. You understand? Baby a prof edru no se me amiti he and amiti he se me magada experience e wa brabo mu saa enye fi amami na enya na niama amami na enya achieve in her life na enka ye from me grandma e be ye me dey na so nya nru sa age na be me nya nru ye say ye premise but no listen and grandma na we are offended and I am not offended at all. Okay. But we should address people sanya ye be pese ye address here. That is what I mean. Do unto others what you want others to do unto you. Obi fra grandma at your age, ebeye wo there. Enya wo there. You understand? So when you are addressing people with integrity, people omudi wenim kan wa brabo mu know how to give them that respect. Give them that maximum respect.
or your prof. You could even mention her name, Professor Jenna Opokwajima, but not addressing her by grammar. Let's give respect to people who are ahead of us in politics. Dear all catch Ghana for say Omampedida da Mahamaba on to be manage free SHS Obeguno. No, dear now respond Bernard Beman. Respond a man and say, Amemu yen to us. Niamani ene, they the NPP themselves are claiming say, Omo to me a complete e-blocks nibi. I'm yet to see it. And to say yen to us anka Omo metna. If the yesu anka say they have been able to complete some of the e-blocks, that should tell you say obi shasia obi to me wie money your pay. You understand? So John Dramani Mahama, it's not going to eliminate free education, but rather he is going to review it in the first 100 days. No, oni nkrofo betenase omo amwedim bim akuku damfo omuti education asiye sani ye be ya nkola ne ho beto omo enya afe na akola ne fi school eba no first year no so an trunk ni mattress ebe fie na wo boy no ho so ho ka enya afe na akola ne sabi okọ school a ye de ni bebe fie say rashes bi egu no because of dem a omuti ne why overcrowded. You know John Dramani Mahama already. He is a visionary leader. Ebani infrastructures or mindsu ebetumpa depending on infrastructures. So he's someone who has done it before, and he will continue to do it today and forever for the development of Ghana. May I say na yet also na yet also wasemka. E wa de okan no wana. Ebato ebasi ekwa esek ebre so. Rekoso. Me come asem a mema reply. Reply ni me. Say fine grammar sem na. Say MPP communicators ye ni adwumaye. Okay. Menka say mu ni adwumaye. I never said say mu ni adwumaye. MPP communicators ye mped medinye. Ma me ele de. Menka say mu ni adwumaye. Communicators ye nyina adwumaye. Merci. Asema menka ye ne say. Adwuma na ye kan adwumaye na na ndi fo na mu ni adwumaye. Sorry, am adiswa any John Dramani Mahama. That is what I said. Menka say mu ni adwumaye. Gift maneka sa wokasa wo ye. O say sorry a ye ni adwumaye. No, she shouldn't be called by Debbie. My records are there ye di ko yachi. Don't misquote MPP communicators ye ni adwumaye ntini ye sorry anopa. Ne ye kan former president enim da da ye kan asem e na me pese me kire se ye adwuma ye se ye adwuma ye dia na mo NDC fo mo na mo ni adwuma ye eni nti na mo ne nam am when you say that I will equally reply you. What I say when she say that I will equally reply because Menka she's gifting Debbie Abina put her right. No, Gifty, let her land. I never said that, so she shouldn't misquote me because if she say it, I also rebuttal. Manelande. Mu am adwuma ye e na mu kusu nam a obi a wa be di bi da akotena fie nwotwe se o ba no mo ye ne ho campaign yakasa obi ye grandma enye bone ya ma me grandma o ye mo vice presidential candidate we di 73 years nyame ye me adom a me amada ku me bom pa ye se nyame be cha me san kwa ni bi na me di 73 nyame do me na me di 73 be do ho na nyame ayamadom no menya experience e wo politics yi mu obi frame me grandma enye me ya because me your grandma. Or say address Mr. Professor. You don't tell me how to address somebody. Grandma, enye ya. Gifty, money landing. Me money landing. There is money. Me money landing. Me money landing. Gifty. Grandma, enye ya. But she is equally a woman. Relax, and she no. But all the she should mention a dear. Mami neti ya be. Mami misa some all the jayaboni ana. Enye this boni. But mami can't say. Or can't say be she should give respect to the woman's name. Me better my disrespect no. Me too. Because I'm not from the brain afa ne nsem. I'm not from the brain afa mami ne nsem. I professor at 42 nyame ya maduma September maybe 42 me bom pa say nyame be che me nkwane tintin na me so medi 73 nyame be ya madum 73 no so medi na me makwa akuni kwadwo nyame san che bibi ka ho a no mo nso awo nyame be ya madum ti na me ye grandma me di 73 years ni ye friend me grandma enye me ya because me ye grandma mo na makwa akofo mo candidate aba wontimi ma me kire ye MPP for how to address her. A 73-year-old woman with children and grandchildren is a grandma. Mami penyimu already 73 years. A woman, a one nananom, or your grandma or your nana.
friend is onye boni. Me friend is you can't be telling me how to call her. Almost sorry. They be people when you put them on the flag bearer no putting the right on in Nanado. They don't take it. They don't listen to Ghanaians. When you put them right, they don't listen. The incompetent yes. Ono cry and friend. Ono cry who did not come. Ubetina he wo boni din no. Esan ka aka president na akufo ado. Nana cry no your friend grandpa. Who so boni din no. Yes, because how did you address our vice? Who are dearfo? Wow. Mona wo ade no mo ti dia no mo ti dia mo di cry Ghana ni. Na me bi fro bi grandma no we abre. Ma me no we 73. Wona wo bu ade no ko election cry we. Oya grandma. Wona grandma ye minister of education because we bu ade no ti na wo ko election na wo ti mi. Obetimi aye. Etu betwa na who did election na we win. Your people vote for you. But because you don't respect, who for election they don't vote for you. Say all that Ellen. Na me who when you are vice president I will attack you. Oba ti say who dey this here. Tu me me amade go attack Jenna na. Oba be do matter na friend Oba. Mami ti ase platform we yen sa wo so. Oba na o ya temi dey ba. I know you very well. I know you very well. What about that TV show be attack? Me me bu ade nti me ko election na vote for me so na ye no me pato Ellen oh my goodness Ellen mem na me say prasini so when you man say prasini no the choice of words are you I was just putting her right na me pacho mami ntwa be ho me ba prisi ye ntwa ho mra ye beto aso kwa ba ye bedwam edwumadie pensem mu bre na wo hye e wo ha no na ehwefo emfanche niema ba kominu bi mufa encheme na makane sei no na mejina Ellen any gift nyina na wona mapa ahwefo nyina achew debi gift relax ba me de make no sasa Ellen de enti ameka no sa no eye dede na ye say ye mahwefo nte de ye ka no enu nti ya na nye de wo kan ne de gift kan ne de eye mo amasema so obi ehunu so wa ofele ne yonko na se de obeye the need for ene ye mo amasema me patro me ko me second topic so ya we free SHS no na mesre me pamoto penyifo hye yen nkwara nso hye menyi ni sisei na ye wie ne ekwa abonte amanyosem etie nti ye ntwamfoni no ne fefefe mu na de wono ehye no entie de wo kana asem na wo kana wo gina so that de take a decision esigina ye akoto aba no December 7 ye hye ye ensuire esutobre mu na ye wura no na de abetodwa ene $665 million na penyifo chese eyesika wo se ekom se odo river no ene ensuire hu nsem no yebetumi ede a resolve odo river yi hu nsem ehase enye ne abako mehase e wele no na yebisa flooding situation a ewo man yi mu ene ano so pepenso ben na ban na dru e wo safa ho. Your new minister will call works and water kind of say works and housing. You were upon Kroma. On name your mammy I was so west will go MP no. So on the sanitation. But yen approval yet by parliament. Yen can say minister designate for sanitation. Me who say omo enenama omo air check it near yaye. Na minim say ye ba be insuo ba betoi. Odo river no as usual. E ho asem beba. If you say yen ya to soro, me kan yen ya to soro ya ye upper parts of Accra. Ye mu bebre aye ya dwen say insuo kwan no e ho ne ye be ye no ye rubbish dam. E ho ne ye di ye fi ibegu. Ye tukuro mu a insuo mu na ya na obi afiri ni fie. No de ne bola, no de abegu gata na e wona na ni fie ni. Eti kopim se ye be sesan ye nsuban no. Aban bia wote so. Afi biara odi sika be wuremu se ye be clear river. Odo especially Odo River. Well, Odo River problems ama ye okrum anya asem ketwa. Anya river na ama ye problems. Ye nipa na ye okrum no, ye nsuban. Se ye clear ya na ye nsu ye dis efi egum weni.
enti as much as yebebo aban abaso yebebo ni ministry abaso say ni ministers abaso omo aba both present and past so omo aye ne say omo ye yenso esi esan tu ye hofo say yen ye wo soro ho na nsuo ne de ye nyina ye ne ma betwam ekọ epunum no sa ye nsuban mi ye nyai Minchawa no afimu ani dredge masters a dredge or do river the munina afimu ani emu asia ye mabi san kwhwe asan choki ate say e chen kane no enti ye say sign Fred dredge masters for no mo ba sister enye cheap omo ba mu de machine se ba omo ba mu de nipa ba adwuma no omo ba ye no edin enti omo be charging na ye charging ye no eye misika eye wusika ye nyina ye taxpayers money enti as much as say eye aban adwuma so be clear odo river nti na be ye nsu ye beto ni nyina abesen no ye nsu ye ntu ye nhofo se ye nyai sa suban na nsu mu na ya na ye de bola kogu gatam ye de bola kogu nsu mu aban be ye ne de na nsu ye ni patimamufo no so de ne ye ho assemblies na ewo odo river na no ni nyinara by now say education e koso year 2 year mantemu force minister assemblies over the years omo aye odo river there na mo worker mo be kan nsuo beto weja Ghana waterfall omo be bie dam no ama na be sia ko nsu friend say apunim ti wa be hu problem afibie sise yesi weja nsuo na no nkrofo asidan yabubu minim se yabubu nkrofo mo asidan aba nsuo na no ye ka se yo de anu ye fele aban bechi mu agum ye beka so still on messing aban it say baby edu no as much as aban ye ne de no ye ne ye nso ye nkofo ne enkasa obi a woti weja nsuo no ho kai hu se afi nsuo to a wo fie ho ehobe yiri ya ka ma ye ya abre mate Ellen ama deku na wote ne nka kasama MPP na ebrason metwa me ba gift ye nam bedevi mejo no so adwen kire wo do river no emutie ene ho dwumadie a ebema ensuyire akofo media meje so ene abena pokua ahwenne me basisia mame ma wakwa ba pense mu na wo hye no Adom TV esu enie na yento aso na yebekọ no Ellen Edna no esiye ti gift ye share odo river 1 year pepepeni dredge masters edi sujuma clear esu ni munyina san kwone kwhade se $675 million eno mani hia na omo de resolve flooding situation no esu yire no nyina no omo de resolve mamitie ho ye deserving anase se esu ban a e ka na o man ne bode so beti yo minu ameda se odo river ho asem no medical akazani amani bi wo ho it shouldn't be politics because we owu asem yentumi eyimu na nsuo tobre ni dru a ebe affect ye nyina wonti nche nkra na unu ebiti ho o maame bi kodwom wo ho o sister bi ye adwuma wo ho enti definitely say affect unu ya na wo na aye den affect wo Odo River. Let's look at the years no my fan is NDC time no omo the 3 times esi ho eyimu yearly bia na why na yes adwuma no it got to a time no nasika ye di yimu no per 16 kilometers a wodi be yi Odo River ni mu na ye 1.6 million e wo Ghana ha say NDC time but ene sika ye bo say ye nya is it the 16 kilometers na ye ko yi ana length ni nyina na ye ene yes asika pudro no and other things we have to look at sani amano sani e be accountability na Ghana for ebisa de bia no ye betumi ama omo accountability no ba se koya se ebi asika ne keke na ye bo se ye hia se na se bi obi tini office obenya ho a ene ye nhwe ho nso yie na nkonye se obi ekofa edwumani ho akodi bronya eno nso ewo hobi but yenye suban astimemufo no so ka ho yeti ha na ye president na Nado Danko Akufo-Addo ka kire say oba be ye Ghana as the cleanest city okay that was the first no mame emma ahefo clarification kakra sa $675 million aye kana semi no omo chese nye dredging nko a e wo se so mo ye ne ye na a containing so ebeba no a
resettlement omo moteti nsuo ne ho ni nyina no e wo sempedifo yi omo firi ho no mo ensase a omo akwa adwuma ne so ntenye dredge nko ha asem na ye kan okay yeyi enu nso free ho a okay yeti memufo no yesuban sani a Mrs. kan ye no yesuban bebre na yesuban no because obi be ye baller woni fie instead say e bia baller no nsuo nim na wo be hye na ne aka ne ye kituwe bi na baller container bi si baby a wodi akogum kakra na obetu ya no ede na ye ne ya no but ye continue de bia sa na yesuban no ema obi wu yesuban no ema Ghana boka ye bet na baby anka say Ghana de bia ye de Ghana ye ko ha ye ko bobosia but o refi say wo so timemuni wo so ka hu bi na ye den ye boss aka no those time no na ye hu say omo ye advert edima sanitation wo di rubber 200 ma ye bechew wo di bola gu ha say ye bechew but today we are not seeing this ye hu John Dramani Mahama time na ye papa Dr. Okovanda Poi and then the mayor of Accra. He was so much interested in creating advertisements. Emma Timemufu no, ye education at the man kola Accra was school. Send ye be ya unum pure water Accra, obe hu baby a wudi sa nra ni be ye den. Ebe she. Ye papa president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e share ye wo mind we mu say. Obama the Judiciary Service any Chief Justice actually omo liter oman nemo but ene you could ask nipa be ben ana nipa saying omo etumi ayeden achi omo ebe serve as a deterrent to others na omo yesa no enti yeti hana say ye ka say ye shabo as president na e was say ye disu because aniama we nyina uya obi ginechi obi hu say asade we mi ye ni say ya ye becheme ana me ye ni say ya emra ni me bedi under John Dramani Mahama ena $543 million sanitation project e course wo Ghana ha say enti na ene ye was Legon sewage na cover UPS area no ni atimota ni na ebesin kono and if something of that nature will come on e was say ye hwemu ye na ebeboa timemufu wo no ebeboa ye nyina de na yaye but omo ma permit nso e wo assemblies na omo sidan e wo mia na nsuo ni fa no so wa omo so nhwe ye na omo nya omo dwuma ye because obi anya na dwuma ye a etochima wo all the sectors Mefa we na enye last topic me sase wo Ellen Ho patriotic movement yeko ewo MPP mu omo ewo Dr. Mahmoud Bawumia emfa no se omo dinachi na omo kire se ase enkrofo ene na machire connections ne enkita ho a ekoso ne pressure yo mo de ma Dr. Mahmoud Bawumia se on select omo favorite as ne running mate no se party na hwe ya ebe ha dwen nti obugina musili se obi anyai Dr. Bawumia no akasa enteki said decision no na onfanko no onya frankatonia be de chire oni omo ya adwen to date mu fa din bia maye nti nkrofo speculations yes nkrofo ko we mu din komo we di sika ne nkrofo de nioma eko ni nyina na yes ye di wu na omo afa omo favorite no ekromha obi ya boni a enye court na chire no okay enye chief justice ne judges na chire no ye obi bia efe no separation of powers you will be ani nadwuma oye obi ye boni a eye police Ghana Police Service no mo akyerew na ehse ye do kokota na ye do kokot it is obeka say yewura na Addo Dankwa Akufo-Addo ka so obema judiciary achi obi a enye possible yewura na Addo Dankwa Akufo-Addo onkoka sa wo baby because ono ye lawyer ni to onim si na esi ya ade no obi ye boni a ye Ghana Police Service ni wo kyere leka no so when you be all later around then say so ya reporting ma police na ya kyere no ya wo mra ya didi sa nkaya na nsen mu bi take video of obi a no hwie baller egu nsuo to adenta ho baby police kwa kyere no sure okay until I also kasa no say my fa politics mem so na do go kan ho baby a so mama ya kyere obi udi boni na ye obi nya on report wa ye do batum Dr. Bawumia last year November in ye koyi no so mrama meye in flag bearer MPP for delegates 64% and 65% ni koyi no ye mrem no MPP mra na kire se ye use be flag bearer na wonya sitting president na we a brand new flag bearer oba 3 months say we say running mate na on ne ko 3 months ne be so no kaya Dr. Bawumia connect party ho say abusuafo wo mu say me 3 months be
too short for me to mama me time ya man time Dr. Baumia oye ready nipa kro na ode ne beba na ode ne beba medianum patriotic movement for almost so your party for they have a right to express their views Dr. Baumia you be a oye nadwen anu waye nadwen sa enkomo we enye ono nko a ine beti take sa decision ono nadwuma ni so obeyi nipa naba bo yi na ebe connect party no so betena se ni ahwe nipa no ni ahwe baabi ofri ye hwe nadwuma waye ni obetimi aya aboa yen a ye de ebetimi awini aba enti MPP for amutie mi nyina munya abotre na so mu chewo ya chesan ya anum koyi omo de omo koyi omo flag bearer ono kwa na ono ye nim dada ni nim ne se o ye den ya o de grandma na beba ono kura po eteki no more than almost a year ena se mo de so de di na ye tete no na mo de ba na bi de mi nya Dr. Baumia na me kan na me kan nek ba dia se na wo mo de me de investigate wo na ko na ba but we di more than 9 months and no de neighbor nti bo ye bia na ye bi but obi anu the timelines akabo so be minim Dr. Baumia time odi ni pan beba ni ni say over the time on party for ni penso oni omu hia nyina oni omu hia nyame ye adoma enche ne flag bearer na ode beba eti party for nyina nya abotre Dr. Baumia the flag bearer na beba nipa ko ode ni beba bia nso so nyina ni be ye no benya bread aton no enya problem nipa bi ode ni beba nipa bi ode ni beba bia ye MPP ni nipa bi ode ni beba bia ye obi am ye sure say Ghana fo nim no waton ne ho dada ye sure say nipa na ode beba no ba bi kura wo free ni mienti a ye de ne ba no for the purpose of which I obey no obey adwuma ti mo obi an ha no ho about it we MPP internal affairs ye Dr. Baumia ne responsibility so di obi beba or the neighbor so say your party nso so your responsibility say nipa ne be hwe no ye make sure so betimi aboan ya me ya adom no the neighbor ye nyina ni be ye adwuma aka 3 months to elections 2 months to elections so betimi pa chomini sa but your bank ape minim maybe say wo your bank ape betimi ye adwuma na why not be man so no betimi ye adwuma na maye na ya ma ya no matena fie a mo san ma biu mese ye dem why not we da ka ka so dey say or say we dey internal but say the other neighbor no be compete mo she said something but mami make it sorry but February 21st 2019 ye brason and Ananado president ne so na ni mu no kan say me quote no from the way of kan nitio or say then he said the Ministry of Justice would work with the Judiciary Service to ensure prosecution of people who litter the Accra. And can't say arrest or say prosecution. What is here? Into your camp prosecution now. Oh, can what TME. Oh, can what tree more? Oh, can I say? Say do original court. You understand? Say prosecution. TME. A court. Now court now. He made mention of the Judiciary Service. And I want Kaza. And to me can when yes I make Ministry of Justice. Any Judiciary Service no. And yes I no can. Prosecution. Yes I make prosecution is Ministry different from of arrest. Justice and Judicial Service. So na me kan now obi fear asem de wo kan na wa kan ye. But drew your time no they were able to say omo nkasa be so omo select ye vice ye select obi amom ye. But whoever they bring on board, we are ready to face the two of them. Because yes ye hu and I him said December 17 so near cost wo mine mo no there is no way Ghana for Bema, Dr. Baumia, Alaji Timothy, and many president, and so with what is going on in the country. And that is it. Alaji Timothy. And from a name copy, 7th December. Well, say, what's on the year back? Debbie, Mamma can't relax. You see, meeting Pato Kasana Mebama, allow me, let me talk, me that say. Who say, Ellen, a coca grandma. Who do you see? When she was talking right now, she did mention also grandma. Who do you see? We back and forth. She made mention of grandma again, and I want to. And grandma is in Bonnie. That's why your grandma. I don't want us to go back to that again. Let's proceed. That's why your grandma was someone. Let's proceed. Or can't say, or you're Muslim, no, or do I say an OG communion? Now, as Danibium. That is where the Timothy came from. It's Mona Modemano. Oh, Nima. That is what. It didn't need the be brave. Didn't be brain no pen what Abrewa when 73 or your grandma Sanya can Jack Toronto nini nyaketo no so wo mate ni trotron so no so wo so baby ayati dia de sre na de magana for say December 7th no they should remember John Dramani Mahama because baby aye and no be our tran trust na ye de o man ni be hye ninsa ye ti edum so aso ye kon
Auntie said the name I saw your call that is what the MPP should be talking about. But they don't mention Dumso again because it was the same people. Yes, I know, and Ahumano, I saw Mukon. And they don't even admit. Say, I'm a Ghana for no more so that they will plead with them. Say, and this is the timer. It was an MPP. I catch a Ghana for Dumso, no, I his appointees. May I say, me patrol, comment be a set gift in a can, selling a can, baby, a meti, say, Adom TV, Jumani, a year free. Aye, Tino, ya do ever see an pay. Na mother was a say, who share ye. Mother was a so share ye, a dear majeso, and ne abena pokua, and Ellen Amadeku, Ekasama MPP, Ellen, that is all by. Gifty, yeah, that's the say. Oh, why? Now they are chummy. Why? My baby, I was I also for my child. Baby, I was a power so chop because we are here. Make a mini problem, but I for fan chair. Why? And then you fan chair, me opinion. Because the baby, now one can here. I was saying the right. You are proud, right? Of course. As for Kayana, me man. Me that see the other was say, o share. Nyame won sha me won sha na won sha my Ghana. Nyame adoma. E mema kantin kan beba na de aka nyina no. Omo de ato aso crew ni nyina setting camera na de senior sefa na gina Thomas na yi Jonas ne mrantene keka honye easy Priscilla ebo chidom ewo control me da mo nyina se list wo kwadwo fojo eye me producer mada wase ama mu ene hwe ya crowd